Samoa ina ia pule he matai aua olo na sua faua vaerua ia tauna na fua le tetea ai mani no lava ole mata ole vai ole a ano moni ua le toi ai ni matai ona fili fili sui o le fono sili ina ua malo le leilo a ingilisi o isi fo iwa popoto i le ingilisi ai le ai o se fa auta uta pele o tafa ingata e alona i se whakamatanga fio le puni ala vaa ma le pesele na a whai e tu mau ai le whaavai lea o le a tu mau foi manuia mo Samoa. E na ua lua sumaritoru minutu tene le tu la e wha e a se ufonga le puni ala vaa a o se pese sa tu siena se tasi o tamali i longa o le atunu le fionga i le taulangi o le fionga fo i le tupau faasina le fionga le tole e foa tali timu ia mai tu sia ile dei pese sa fa ingoi no fo i o le fa vai o Samoa e oi na tofia e le tua Samoa ina ia pulea e matai ia awa olo na suafa ia e fa vai ai ia malualua ia le upo le pese o le te le i o leina o fai upo o le fa uingaina ai fa mai Samoa ai o lo ta fa vai le na e le o le tino a o le anganga iyo ia a fai foi la tatou te tutu mau o le atu mau fo i manuia mo Samoa ia ua tautua te isi na matari tatou proklame ona ua tele nei whaataunga na whe mai le matou ofisa. Ua manga ngusolo i tutonu le tantou ia mauta latu ai whailoa i mana inisio 19 mana inisio i latou sa whea mai nei ia le tatou ofisa. I le whaataunga fo ilo le tatou mitiafu mana tua mai awhai ele i maosau mitiafu.
fo ile o le fast ia me se fo i o le lauli le mali e toa e au na mo oe ia au le te sauni te malanga i Samoa mo le whaatautonga i le asolua ia pe fa pe o se fast supporters e le a faina fua ia tatou ainga ma le atunu fo ile ala malanga mo le longi fo o la tou ainga mal pati e HPP ia ai mo ila tou ai lango le fast la o tau tua ina mata ia walanga e whainga tāwho ina mata le tātou prokalame ia ai afe mai lea ia ma wheilo ai atu fusi atu mono mai le meila te tanga ia le lana o tau whatutua ia lava ai e lea whaina ia o lea lava o tātou a mata ile dei vanga o lea fiafi whatalofa ma ua wholo whatu whawheilo i atu pa ia mawalunga o se tātou o turu o Samoa o le fuele vilave ia o le ai au talanga ta o upu e fatu sai e toi ina ma ila tau sa fia upu le atunu o le ai au talanga ta o le fue la velave lo no winga e fili ya le telo taimi ia e faftaia po le ale fue le velave o sa mo la fue le au ngata ia ai faingofia me uma pe a ia Yesu e faingofia me uma pe a au maletua pe ai lo tatou va fo lau melea ia o le tau ona le nei o asiata fia fo i se e mai pe au mangalu ngalu o le ea e amata le tatou por kala me pe ona amata ia so tasi ia se taimi fo i on to ai tonu ule o le sunga ya le atawa vai atu fo i pa ia malu o le fale manono la tau ia ma le tau singa futi ma u pau ia ai o le masani lava ia tatou te fata lofa mo tatou fatu lima au mai au vatu fa feiloa i le suafa manu malo Yesu Keriso o le ola o le suafa o le malua papa he's our strong tower o le olo malosi ia tatou te maluai taimi o whawhitauli tatou te maluai i taimi fo i o lolo wā taimi o whaingata ma taimi o puapuanga ia o Yesu wa le tali me malava fatalo falea ma o wofo lo fantu ile dei vanga o le afiafi ia fatalo fa afi ane feo yo le tala le lei io so se fata faita ulanga e kalesia kerisiano o malava o lo o totonu o Samoa ma lo o awaiso o se Samoa ia ele tau lo wina ai wala vaia le upu le nei so o se fata faita ulanga ma so o se kalesia fatalo fatu mai ai faao e kalesia tai faao lulunga se ia fa solo mai lava i se faife au fato a faau ule nei vai yaso fatalofa maofo lo fantu tele donu le nganga ma le taofi ia o lo o malutao ma tapu a oina ile lofa ma le tai ma le leio lo tatou ma te sili le langi ia le soifua ma le ola ile nei taimo le aso o amani ore kele o kaimika kou ke kalangoa yo kako whawhika audi o tangata lauteli ai o le fisili numero tasi le mafau e hengi whawhika audi o ngai au ngā le tua e hengi whawhika audi o whea ngai mai la tau ia walanga e pei fōringa mai o fō mai o whawhita audi whaleanganga iyo a tutupu loa whaamatangi li o vaape o Sofia whaamoe ngā ruanga ia ni vaenga e lu ita winai le loto i ti ngā o le ita o le onusai o mea uma o whaafita uli e pei e pau i o tangata tau te mapu sanga i ai mua o whaafengainga e se mai isi e oiu makua e se mai wo ma o mea mamai ai pei e mua tato wo e pei o i e tau te o e tau lai ma la fua i ai o tato whaafita uli e wala ngai mawhainga e kankang ia o iru mo le atua a le wingo le tala fui lili e re mawhainga e whaalongo aku ua tala noa pe sa ungoa whaatangata mai Yesu ia oi ai pe o sui va ia ia wa tasi le whaalanginga o na le atua fonga ele o sui va ia o Keriso po sui va ia o le atua a le winga la tala o le kele o whaafika uri a mesena se e ka le sia ko kele a ko kupu la whaafika uri ma problems e pe i fai appointment umama i o isi ele yangi appointment e whanga saoa e o saoa le mau kalwhiwhi au ia pe au o aina mo miale arfisiti ai wha matau tatou lo atu mawhatianga fo ila e whea ngai malato
ia e ola ka kou hoi whaiwhi au au i ho i whaiwhi au pēa o inga mawhaki a talo whātu e le whaingo fiela tō pito la au talo whai talo tu fo i mo tau so se whaiwhi au whauina au whainga luenga te tofi le tua ia whatalo whātu mo wholo whātu whatalo whātu sunga whawhianga inga por whaiwhi au ia pasta tanga loa tupu lilo sefo ia po pasta soalo tanga loa sefo lea mafuta mai i Ecclesia Theological Seminary i Hong Kong o kai ia malisunga ia pasta tapuala senga benu ia ele rivanga o le fiafi wa ko fa fonga la sa mo le me o ye fe au ngi iyo fe au le assembly manto nei a le mafuta mai ina ile Ecclesia Theological Seminary ngola on kuspa ia ina Hong Kong o e tauro Hong Kong o mantole te mina mantole te tofitule na mantole mantu programa o sports tala noa ka e se le awala lau papa la le ngale la ku i le main island na la ngai o e matautia ke loska ko wala papa penga le nau ia papa stui ala tu poru sava a ma fainga ro pu e mai lo sunga vilang wa ngalo pu e mai ka wala papa ngar ke minga makuwaku talo fatu le ma folo fatu ile suafa manu malo Yesu Keriso ia me se fo ni so fa fia ngai nga o lo mafuta mai i fafuatu e ia isi lo te vai tunga o le mafuta mai ina Israelu ka fiolai ia le leva fo no vai atu so le e ia fo fa fitauli na no vai tunga pe se pasi fo ile nga sakia mai ngai Israelu ka fiolai ka fefe ia atalo fatu ya to uma fai malie ai lu saunga le mu Dubai tasile hatu nu o mai tawina wa tele le tatu tangata sa mo wo ya Dubai yo lai ola fa kalu fa Dubai kun bai ya se su e mai wa mo wa tala le tunu un nei ya ele ko ka fa ilo inga le fa tamau ai ngaina ono o swau le toale ma swau eli nei tunu fa o kungi piko silinga maki kiva yoi mai laso pe taila lilo manatu tunu nei ola no foi lungo le e ngo foi lungo le me el ole au no le lio tulanga le tamau ai ngole ya o lai le tunu ya tati fa longo tati le yo ya o kala kanga ka yo mai fa matala mai tele nei tangata sai Dubai ia ma foi mai ma fa matala mai leo langa i Dubai ma fale ma ta vale o le sila tala mali no maua nai Dubai o le tulanga foi lele fa mai a fa penga e kausami se fale enga ai ngalo ai lau kirfongi fa titainga ngalo wa alu ngalo lau kirfongi pono fuanga fai tele po se fale fatari pasi ma tulanga fa pena ai aruna ai ngalo ilo iPhone pole toli ele ai fo or kala le ngo fo mai asiata ele ai ma sesi e kango ai e ke fo ia kwa la ka kia su o fa pia oi fiolai vi yale ani ai ka ka fiolai ai anga palasi mai o malo pipo le palasi ke le fon ele lo ku se ke yo so lungo lau pas pe ke yo nga malo ku fa step away e ko fa sanga mai ku bore se mea e ma e u la ta fa longo fo i talanga mai tanga tole nei tu no tupai o ma fo la tala ya ono ila to wo fo sa fo fi au to sanga ilen ten nei na malanga so nga fata pasta fata wita i conference ya sa malanga to fatalo fatu le mo folo fatu ile nei vainga fo le fiafi ya to tele wo ma paanga malia yona nei no walwaila ia wa tele na tala ave mai ia tala ave o le fale ingale iyo walwala ia sa ili o fale ngol fale ngol manaya seafood pollo sud walu lo la Yesu el fre ingale sole malo walu tunga
ai o le number one fan sa le tātou tauta iai. E lau te momoli e tua ia ua lo whaanga. E ai le tātou pūlenga. E o le pūlenga, ia le tātou wa whaleinga matau tia lea. E o, ia le fionga ia so malie ma le no whaalo. Ia, me se fo o sio nalo ia li ataua. Ia ma le au whainga luenga ma malu nai o ne hanga. O kai. Ko luanga ia u lobster fo ngai. Ne ti oa wa ai tangata i o whai meo waingo me fo ngai food mukbang. Is that what you call it? Mukbang. Totally. So I love the seafood boil. E ei la le se taimi o tanga tu atu lunga le tatou porkalami. La ngau le fo e ngase sunga ya misa. Le mai ni tatou tamo misa sunga Ryan le lana te fai mutu fa fonga me le fai mo ngang. Mutu me fo Ryan ni we. Ye tau velana ai se umo tu lunga le sila tatou la le almana ya le la tatala le songa fu. Silia tula na te le tamalena ai fa te tele moli le no avelo tang lo fa me lo fa pu lo te ya e mare fionga le puli ai me se fo na yo nalo it's a family business fa ma lo le tuina o le tu tasio le sona no mo wa mai I na u mai a le ya le polu ke le ngango u mau yang ngi kamanga u sa pe ko lu lobster e faula o ya pa a o maso so le ke foi le fato a o to fo le maso la po aia o le kele o le maso le wo vai le tele na vave mai tatou I sa voki lani I fale o loa I fato mai tatou maso so le winki al tamala le mo I le mana ia o ka pe o le lau kele o lo di mare iyo se uma le e mana na o me fisiva nga ya godfather pa o me te tau le lo e le a nga tanga te yo la tunga se nga se fu e ono to tricker ai pa me mana ya no o ina minga o le fadau o le mele o lo tau mafai ya me ai sami it's good for refreshing of your mind. Ya, talo fatu lo fainga o nga maluale. Ma le okay ai fua a wona to fa pe mai no le ai to tongi le to me ai e le se me la le fona to wo to fa mata pepe fui o ma to tongi le lo to mufdanga. O le fela wo loi o le disi ngora ku seki le disi o ko le ko ai fua ma fa e kala so ku fa e kala funi ya a talo fatu ya unanga malava te leonisi o unanga tamali ya sa mo ai tonu wa te ronei fa talo fa mo folo fatu le fangaroina foi ya tatou sponsors la via ele nei vanga foi o le afiafi yo e le tala fa vau tu la mai America talo fai ya ile maliwa stasio li fenga wenga to nga wenga yo te ya wenga foi família political foi le reporter or media person olona suafa o Charlie Kirk I Utah ina ua tangata valina le nei li ya a ofia nga ye lava mavaenga olana tautua e fia iai ya me se fo yo le tulanga fo le e alue faailoa I kolisi ma onga ya America me se to Utah e alue faali lana mau malona fo itali tonunga ya le atale o le sunga ya le Charlie Kirk ya o le tasi o mata upu o le te tau o tua I lava walanga I le ikele so ka iyo so ta mala maanga tele iai le fatu au tau skaki ngā kungei o le tasi o mau ale usole nei e alu fo le tau mawhai ina ia faa tanga ina le tūlanga o la au malosi tau mawhai fo le e na te langolango ina le tūlanga o le whaatanga I o la au malosi po o tūlanga I o whana. Ia, yes, o stangata whengaruenga media ma vāenga whapena. Ui o lea, o lana mautau avele tasi lea vāenga ia lue tau mawhaifo I le mai le tele o mea na te tūwai.
A o le vaenga la ua tūlai mai ai. Ua avea ma mea ua toe a whaina lea la ua ana maliu i le tūlanga tau la au malosi. Tangata waleina. Ia. Rest in peace. Ia ai le tūlanga o la tala ia. O Amerika ia. Sa so o ha whaafitauli ia. Le lewa whoino vai ato sia mai lunga se tamaitai sa maua le tūlanga e nofo ai Amerika, tūlanga pokalame wha refugees fo ie. Tangata fo ie le o atu e sa ili atu ni nofo anga ino nofo ai. E le sa tangata waleina fo i tonu le drain. E se ali i uli po se ali mea uli fo ile le tangata uli i te tonu le drain e whaale atu atu le lilo na malosi a o whai mo iar whai pui pui. Le maua mai CCTV footage fo ilele. Fato asa vali atu asi a fine po si tamaita i le tutonu. Toa mai alana ngā luenga fo i fia fale. Sa whai lalo no fua le pito mai lumo le tangata le. Ia, e le umi ani minute e tu mai lunga tangata le ma whaata ma i aloa ma tangata valeina si tua fine le e whao ngai nai se tamai nei fi. Tu lou. Ia, ma umai amalona soifua. Talo fai. Ia o me tutupu o soifua ngā. E ana whai atu. Anta tova ai nei o Amerika le tupu mai e mea. E lei foi se o tatou tau te whamasi noa le tangata malana anava. Peila e toi fo i maila tala. Walangai whaisi ese o maliu ne to lua. O si tintiti le po si e afine le po si mafinge le. Aia o le mele ta o le moema manu e le fati e saumala e tiai. E le eise vaenga, e le o maua maini wha maunga wha pea, it's something have to do with racism. Whailonga lanu po le ale tūlanga. O le kangakalenga whaer wha lawe lawe. E mento. E wha le kongu ma fau. Ai ngisi e kaunga kua ia. Kua ia le system. Leanga o le masani a le ula lea. E loka e wharpui sa wharpui foi ona o wha o ngā lima masani wha pea. Ia, saurole i tua ngofo wha homeless foi le tangata le se a inga. O le foi e maua mai reporti sa ilunga o pasi au noa masanga ticket e tauena ilunga o pasi, o ilunga sari o le train. Ia ale ua mauwele soifu o le si, o le incident la le tupu mai nei i Amerika, Utah. Ia a tatou tala noa Utah. A tatou tala noa Utah, tau te tala noa i le ai tulo wa o le stete o lo naiva se fulu ma le iva pasene, te lopo le iva se fulu pasene. O le ai o le ekalesia ma le lau mua, o le ekalesia skrisa lo pa yo se ngatai. Lono winga ma whaionga kako kilo. O se kasi le ngai o si keke, if not the most safe, ngale less, e less whawhikaudi. O probably e la vea i le top 5 o si keke a Amerika, e le sa kulanga o whaafika uli ma me whaapetupu ai. Ai a ola inga kukupu mai mea o ko. Ea ele na male la ina. Ele ileva na mali waise tasi o atali i fo i o le atunu o Samoa. Ai tau te si le fia. Le uso fo i a afa alu. Tūlanga fo i la o vaenga whaape. E tau semila lava peina. Ai na whaina fo i ina ua tangata valeina o aluai se solo se savali fo i le pe se savali te o le file mu a le fo i la ile i vasai 3 months ago na I think 3 months ago tolu masin taluai a le la ua toi tūla i me fo i le nei vaenga ia ua tangata valeina ia le fo i la uso ia po le fo i ali i wailonga i tūlanga o tala noa vaenga fo ilele whaaporokiki i le media. Ea, e peanga ka whai aku. O le soifuanga le nei. E tau te tāpena leanga o le unga umo tātou whioti. Lea le winga o lau tala. E ia le wai uanga oki o ngā ruenga fia iai. Lai whailanga tau tua. O le kele fo i o kaukua.
ele malilie uma ye ko kele io a faila part of the ole angava kama le malanga ku lei maona ma vaenga fi fa soa ina ia fa tangaina ia fa tula fonoina le tulanga foi le ola au malosi se tasio vaenga ma ya me alita te faita u toile news me tulanga pena ya lela wai una tangata valina ilava ya tato ma wor fa ma fa nanga auto uma fo lo i America me se to Utah ya onisi fo i le te va ya to le share so mai lunga to telo tanga to le kali se screenshot o pe so ngatai ya mo fo fa ma fa nanga le tua me se fo o le saunga le mu mo auto ya ma wor to saunga le mu ya me se fo nei taimi ya ma butato loa o le fili ia fa wa pa wa le me fa ko ki fa ya o le tatou ta pena i so o se taimi hangi so skaimi tatou maraloga fa te atu na yas fanauia birthday greetings a foi mai fa feilo ai sunga li atu wale we il tatou ofisa ya malanga ngai tumu e le fa alo tatou atu mo i tatou wa birthdays fa mo Ryan o le tatou wa so fanau mo o le atoanga o le tolu se fulu tu sanga o le tama au le leile nei o pena sa vea tama mai le afio anga o si umu. Ia ma Sydney, Australia. Ta lofa tuai le rei taimi ma wha manuia tuai le anto anga o lo tolu se fulu tausanga. Ta sile tatou CIA. Ta sile nei tama po atali ipo le usofo i ile mea lofa na ale tuai. Tulanga o to mai lungo social media. Ai ke le ala fo inga kau ai ma ai le to tele. Ai le teita ia popole i tamiti sa so mua ma ai ngai lua. Ta lo fa tuai ma fa manuia le anto anga o lo tolu se fulu tausanga i le so. Pena sa vetama ya mai sei nai sio ai ngai sini Australia fa pe fo i sio nu o te mita tamalele tamalele ia mosta i le tina tamiti fa manuia le tua ya mo le tua lo fanga sia tamal proclamer te ya ya tua ngolo to su to sanga ile so o le sia so fan na o le aso fan na o tangata gangster le o le tangata sa uma yuta sa kongu a mele ku pu mai fa la vele o le to fa ya vaisingano le pata ya li ili ane tipa vaisingano ko vai ya i sain orka kala a ko no varu se furu ko vai ya sain al ka ngai fai mai ia ko sila ko e wea lo ka malo langa o futa uta yai ma malanga fili au lo nga pi o nga tu pak foinga ia ma de pu lo ka malo ai ioi ia ma de maka pongisa ia wa matua malamo ia pau lo ka ko gangsta ai pi supo ole matua le make sense au ngi ko nga me ai ko sira ko isa atau si na me ayer ka ko gangsta le la le fuala au fo ile le pe fo dinga mayo ni fuala au mor soi fo mano noina ai to fa le anga bi supongo ponga le ku mo le tele lo was soi fua le rumoenga vai singano ia po la vea langor kamano ke le ko o fa ve ia po fo le uso to know maftanga fo le do matai i uta ba no ile tua ile atuanga fo i marfa popo se tu sanga i lo suifua ya to anga le lotu maso ye te fa fiu to il tina ta mai tipo se to lua fa manuia le tua ya to lu inisi tu sanga se tele te soifuai yoe ala wa fo i vai ya wa lava fo i mau tu sanga wa va tu le tu mo Happy birthday, brother. Ya, po lo fa tanga vai singano. Ioi. Le pate ili ane tipa vai singano. Happy birthday. O le sita do aso fanau o les fanau sunga li ato sa hipa e lika fatu paito. Os fanga ngi nga mai os fanga wora ia. O ina na o ka mala le ato sa. O le ato no lima. Le fto vai tuno. A vai singano. Ia ka ko ruio le fiku sfuru mongu
Le atau sa mre tere le atau ngoro wono suma lima tu sanga ile so lo fanga ya siata ya maltato proclame me sunga le atau sa mre atau tawa mo tolo fanga ya mo lau sunga fa manuia le tua tato malolonga fo me fa felo ai sunga le atau ngol proclame. Talofalava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei i manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa i manurewa se o ina toina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau aleni masi ya aleni ia o mātua. Nafsasua ni mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua i upolu ia matuvalu maniwe o lo tina pelepesite Tipelu mai sa sina i Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fautua mo le itu malo o Manurewa mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota i le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo ai. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tera noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whaafiso tai noa matauni a mosa, I le mō pai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhiso tei loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, Mainga uma I New Zealand nei. And welcome to Rooters Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today.
All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Tolu minuto jana le tula lima le tau tofa o le Pro Web TV mal proclame le tau te ya le vanga le fia fai lo atu ya le wa no fo Yesu ma wololo su mai sunga Godfather le atawa mo fui ya i don't want to tanto proclame ma lo se fo mo ya e sunga kai ya ai mas fo de si mai mo mai sa mo yon kulanga mo lunga ko mo ya fakaro fakure ang fa kange fia fia lo fo le tua malo fa tai malo fo ilo me lo waso io o le mo kwa de le le aso ba nge le la ma nge fa yo fa au sa bele le va ko yo ki pula sa ungi me mo sama ai vu ka ko po lili lo ko po lili mo yo fi fo ngai mo ka mo fi va o fi va o ye de ka ngai ko ya ngo mo mo ka mai ka ro le uli ma ka lo vai ia le na ai wa sopo ai ku ai lo por vodi nga wa ni singa ka ro ka mu vai e wa ke ma bra ma ya fa ko ka mu vai lau fasa Io o kamu vai ele ki ngai foi e solo e foi sai ngai kamu ga per kalo ele malo ki nga ka lo vai mai malo ele o mena e tau do mena tamu vai ma me o talo vai ele e ka kere ki ngai ka manga per ka o ngo fa ku merengi malo menga sa fangi malo fa tai malo wale no sai awai el me foi ali fai mau yu kanga e fangi la fo mango anga e pio le a tau no fo yama i va yama tino la tau yama ya o so la ko yeso ya le na e bol me fa tai o wa mo fa ma venga nei no po me nei fai tau me proketi Atua re toi tau tina inga kau fishing i maka oso ma meo tu langa fu i tau wamo le ua ma ngeso ai le ua le meo le amonga le meo le tia pula la tau ia le ua ma ora bui pai lo tu ai ma o wa ku sia nga o wa ku me fo le video si ma fo le kamimiro o video ko kar yo o me le uma ma fo le fa tai wa matana tatu e fo la o ia ku u pio ingikia sainga atunu una tau sila le faonga ino finga kamanga so se mea ele fa pe umolonga ingur fong vai dia ki aidoa o tato e umanga ingur fong vai lea ngata lo inga na pisiro ai atu tilo se inga e umanga ingu e ile si me faonga mo mongo ke se fulu mea ngar fa e faonga to ai aka ko pora gar kongir kam ki Uso kaku anga umanga ingu are lapis tongi ro marka miki ki reuska malo le on sai malo le fa to ya au no tala no pen o na fatura utala no fena le live fra inga le ale mana ya e ile la to opening ya le wo tu ilunga ele opening o le sila tu la grand opening ile Monday asonga fua summer lima o September e faia le ina i le summer fitu Botha Road Penrose ya auto ia le au seafood boil lovers mai ia le to te sila mai kamala le pakeke la fa pele ngo maonge kamala le pi tapo mai kamala no vi fa me o lobster ya ma ya tamala lea one emisia la so suma lima ta se furu ta
O le pest mo ave ia malo mai fafo. Na tonu lava. Ave ia lau io. Ia, fa malo tua i le tamaita i le pule sunga Julian ma metita. Ia, me se fo le fine lea. O le fionga ia maruvao sua malie. Ia, sunga Topia Wilson. Mai palauli ma falefa. Ia o sionalo le sunga ia le ataua te rua so fatasi ma le ataua le ataua le sa Benjamin ia mai manono ma falefa mi se fo io me tatu fuilo tofanga ia Ka masangi ka ma for some. le na tonu lava io o la tona le la so le o ke ila o Filipingo ma ka manga ia va empty mo kongu ila e tau samitanga te fa fa ma ko puanga ka mai le tala a Benjamin le lo le sungai walo avelo pu lo le sungai meruvau afa mai so le la ko inga asiata nga onga ka le fa de ko i lo la ko inga sang fa nga umangisi fa inga ruenga nga luma tu te ya fatu ya Ave le pulo. patolo pulo la le pa ko ke pulo wa io Le sosi la o Amerika o sosi fu le moare ke. sosi la Sosi la le. amalanga palasi ai ko konguru kama voi le si o le lobster sa wai fa fo oi o ka fa longo ku yo ka longo O le sosi amo sosi por maso por osta polar o me ku ia. mana ya ia ai se au tamalo mai Amerika i fo mai tafa mai fa ngor tausanga kamala le la ko fu ye Ia nga ele mo Amerika kama. Oye, fa le ka ko. Ave ni tatu ye ai se fa ko fu vai Amerika ia ele kiwi taste Nga ra mo kia ma dai ka ko ma ga ia le fa le. o misia o inga ole oso ola la longa fa o ilo na tu Amo ko ko sa umar kasi umar le lua umar ko umar kasi alo me mon buri amo ko le yo te mana tu ngara alo kasi mo ele mo ka kasi nga umar kasi o manku oi sa le lua mga kulei sa le kolu fui mo o ia fui mono sa le fa mau eu ma fo Mai mau pang ko fa kasi. Ko fa kasi. A fa solo roi maso. Anga oi maso manguanga no marupe maksina. Ia. Ai ore kai mi ango mau fa solo isanga. Wa isanga fo i. Anga o isanga. O mai ruma se uso sa veasa. Sa. Ia. Awa ngalo ya ia funge ia. Kakambo Elvis. Fuamo. Wa ima fuamo. Fuamo. Wa ima fuamo afanga ye. Ngali lenga nga orola ka akilenga ai kuro man manengo ele visi o ma fo ka fa bale be se me pa fa mo ai ga lenga ai malo la vale tu fa te fia so de kodingi emo ya manene e to tene sa mo ma to filo yene ale telo la wasia telo la au fo le Filipingo sainga te vai Maoli ya malo fo le tu nu ya ku sape ke afi e fa ka welo ngo e le amsi pa u mo te tongi la ya mana ya fo i mole tau mafa o fia na kamale le tau langa le u tau bi mala challenge nang kula kamade onga le ula wa mi dingi me e ongi me na lua kilo pa fa popo ai de kireke langore ole luina la mai tia usa afa drop ade ole sidua ia usa fa ula aikua lua luma fa lua ai mo mai la so e le walu le lunga ro kingo le ala rusi ro kingo ko sa ngai ko maua te la rusi le lua Data waju mo fiari ka ko recount bo ye e ka up to date mar ka ko recount ba me pega le lima ele do mo kingo mai e mar si lima la fangi ole u fa ma win mai wa mai ale lima la fa nga solo le time le nei a wa mai a recount lima o lo o fa tu ma win pe
ia le final mera mali unga tsayai ele ia se me Se me suia. I think o ali paka ilunga le wa uma. O aingar kai le wa uma. O fasare le anga ngomel kasi le wa uma. O ngai fo ngomel lu le wa uma. Ia ala ka o sifo le wa uma. O lima nga le wa uma. Mara uma alfa ste le ngi suingo ye. Ia o le tulanga lena la e mafana la o mo wa tala li o le la sauni o mo wa kwa kala se o fa tala ele o se fa maunianga ia ai mo fa tala to be confirmed o le ka penga li isi ia papastu o ka penga papastu ma le chakipi e o fa tutunga ai te o mo wa fa kala na pe wa baka poko o talia tata masalo ai o fa ngolo mo ka me fa anga lo ka kile ka ngo ya ungi yo ai e o fitau fa fitai le ta tu ona o nga ko wa yo se manga yo i fa ka ko mo ko yo pe ana fa ya tu le tala tu pe to su fa mo muli fai penga me wa ele ni me fo ele ke inga me o me pa wan me le te ye o longi fai ngu mela ia ai o le na vai nga ele a faina pa le me se sanga ia ne ai o le tai o i foi fa to fa tasi o to matulanga fo i o ia il fa mo vai so fo o le ia o fa kalanga ka fa yak nga ka mo mai mai tonu ia a fai o lea ma a tonga lea o after ele ri ole isi vai nga le atua o vai atunga ole nai au mai samwa actually on nothing is away le alanga bo pa u fo ta fa so nafi o man fa manu ia le sa avia ma pale mia ia le fionga sa fa pito o man fa manu ia sunga la audel mali to pale ia fit filia a ole lava fa mawina lo fina ngano lo fa wa lana tangi fo ile defamation e fa sanga ile la audio le malito ai ku so langa kangi le ai pe ko fa ke le mai ai male loko kuila epa i tu au nei mea ma fa pe mai e ai male si mea onga ngai ku so tatiela tu le pe ya wa tatu masani fo to ina mana sauno ai to fo mai la ile kama i sa fai ma pane mia atu ia ila na fa manu ia ale ai we're not trying to say e ko ave ku wa langa o le ka ke ma fanga mai le case ma le defamation o le nganga le tau avatu o le nganga fo ile le e hafua mai kai pe ma fai e o ngala ko voi fo ka usile le fili mu ale va ya tu le fanga le ulu ba ke okay lo para so fina ngalo le vanga e ke ola ye mo ya le ngo ba foko sa wo fa ruale nga sa mo ele i fa langa famuyanga le mo fa famuyanga le foko sa e ke o si ko se melele ko ese pela ko ya ngalo nga fa por que kila ko ya mala ko fofuanga male maningo malo ora me fa pe ele ka ngia fa kasi o ngei asia kamare fa fonga samo o le kele yo me ka ke manga o fa e fsiringe fo la o la mo ka pe maka e fa fe e la audio malia ko i longa nga lo ko maulalo ma nga fa mangalo onga fufi ko me ka kam fa fa onga le vala le va fa la ngu o le va fa ka o va fa ka sia o longa va fa no fa ke siango o meia ele ma fai onga ia ele lofa le famsionga sa mercy cannot rob justice fai pele lofa la ko ia al saidinga la me ko e ka fa ko ia wa pera mele ale fai ngela a fa pengela me fie me ia fa pe hole ma ko ka ko la ko ia fa ngalo ia nga me nga fa mangalo e fie mele me ai manko ole sa ili la mi kongo sa mo ako ma fenga malo
ai masam ka apu ia le ka ave fia me ia laudio maria ko e o ngai fo le fia me le la le ia ka fa ka ngol ka apu le inga ia sa ide la me ko po fe kongula le walanga o morianga o laudio maria ko per si ale am ka apu me ko o le ulu le ia fia me ia ngau e si le fia au yo ki fia vai o fa ka ma o winga len mana i tele le atawa le ngol tele o finga me o le tele o finga me malango le nava foi le o se lingo le mi tonu o le winga le no fa tu lo tala e le nga e lua man tu mai foi e lua na fai unga mau tutu ile avenga o la audi fa msingonga mua o le vaenga le nga vai le la ku funga va ia dia ula ia by all means fa tai o le mele na me tau ave fa msingonga le wa uma mainga ka ku fa fofonga ma fa alongolongo I ko la ulonga nga yai ia o le mele sina vaenga o tele loa po le ale tu ai nga faitau fa alo ia ma fa alongolongo fono toe ia ilana mai tau tai lo ye wa nga o la ko lo ia o ka ko ngi lo ia ai paule vaenga e tu sa mai tatu e tai lo umo tatu talinga e tai tasi umo me to tonu tatu tu lo o ma fa po fai ai tatu te ka ko ke fika ngai le ka manga le sa yele fong o ile fo ile famsinonga o lo winga la utala o te le lopo le ale fia mimika o sa ulo ia ke claim mai nga mangu malu ai o le upu moni matua strako la leo ka ukaringo fesiti masu esuenga so ia jaula ia il vaenga mo le sa tom fa ya fia me e fa ka hu pe ale ku la fongo ya la audi to me le fa inga se lo pesengi o le longa lua lea ia te au le tūlanga ona o se tala sa saunoa ia ili lau le mali toa e whaatatau I le tusi e se tasi o tamaitai le foi sa avatu wa o le mewhai ngā o le morianga ngā le mori ai kako mori sila fia le tunu o le morianga le na tasi na morianga le ta o to le morianga o matou e le ofisa o le leo o le morianga lava lea le foi a fia mail sunga lau le mali toa le anga lau le se senga o le ua fai e fia me whaasanga ia la audi o matou it's the police o le matanga luenga o le olongo against ya matou le o le mea le alongo le ngafai ia la auli ma lio lana me foi le ufai mai ya matou pa fu anga foi na le la ina sei fa ku inga le linka nga ka endo dinga ma ka upuya to atou vai la ia wa matana mo fia ka konginga lo urwa tu samo ai mo ma fu na la yona ma fe mata upule ma fatu sa vai venga le atu ia te esilia kuwa o ke le lo ya ku le pa po fe fa vai la na sa no nga fa mai e ma fa ku le mele for ya ku ku ai ia te sa silia tu ona pe ma fa mele le nga mo o ngi kau pure purenga o ngi kau pure purenga e faiangi faufaunga e kua ia se kasio ia limongi o le mela le wato e watu le taimile nei tu lo wale e tau ai koda o le wha mai maukaimi kai wha bea umane mele le na ave fo e leo mau mana tua mai kai simila o le mea will already happen ai whako a whaiele commenta mau ai moria ye leo o whela u whaiei kongi whafoe e ala toa kongi fafo it's rubbish le aingi nga mea o le finga ngalo I o le opinion o maulanga faati leo ai se anga ko wo ai fua wo umanga o faile mera nga o le fako a fa yaku le commentar kangaka ilanga post ai se anga ko wo ai fua ai le male vai ena yala se ka mele o le saunga la au le mali toa o le fia kala ngoa mai le rule of law a wale ifo la su mele le la mo ia inga oki ai o la reference nga I le mea will already happen vai le winga na le no foi atu o ke le lo I se vanga nga fo I se fa masingo e la ku le fia I le la u le mali to e la ku fo I la mo nga longa ma fo fa o nga la ku fo la ia kausu e masa I le melia le morianga le defamation le e ka mo fai so serious Saole. Le winga nga le ka wa le mafuanga le. So to me la ia kia o ia mea o defamation. Lai le limor ka ngaka le adu e avere kangi. Lai ia ke ia.
le koe, you know. It's ole pe ngo fa kula o kala ia te uli atu. Ore suenga kongo ora mio kongo le ka ke pisa kuai. O mea fa lilo ngā kia. That's what I'm standing for. Ke loa pe no fa atu. Oka le mau video leo ke kango ku le archive uma mea ngai kanga ka fo ianga le mai ya tatou malangolango. Oka ngi video. Ore mele fai mai ele la launga me se foi kau fa maka wale ale kamiki pankade le fai mai Samoa. Pa wana mele u te mai mo utango tu foi lele e ilonga kaimi. Now se u fai atu asina utala le. O ke le mi ngoi ke le kau fa leanga. Yeah. I'm serious. Wa o inga ule upu ale tua. Wa fa fo winga lo ukangaka. So that's all rubbish. People can create e fai mai kala fanga wailea ko yaru lea malea. Se pura o ko por me ya ko manga fa fanga we mangi au makua fa fanga ngau ai kulo waranga ngana fa fanga ngau ai mangi moa me o fa penga la o mai. Oi. La o mai ya makua furi la o mai. Aina pa wa le o le mea o le ele longo o tele ele mafaino o tu au noina. Pea e kau fa fefe mai. E ki kalangoa mai loa I mea tau wha matau. Peila mele wo vai ko I kalangoa mai ei si kamiki lea onga lea ma pongka lea wa e tala noa mai au tau wha fefe. So I've got your video. E lela wo ka kia o mea langa. Peina o vai atu. Lea ngai kakau langa kongi nga ave le kura fongo mea wha peo o lau kau wha makau. A ona me foi lele se o ka ko sa mo o ka ko masangi ka ko soifua me feola le meola lau ponga. Ne atu. O ta to o le meola lau matua ma le lau ponga ma le fai ponga. Si. Mongi ya. Le wingo no tala. E ko ke la ua mai le ma se fau lau mai ngisi mea. Wa pasi ya foi nga mea. E fou ya misi e fou kamalea ya mea o mea le ruafe fa mangaku ai si fa vasi de o mea le ioi nga makala uma ya e fa vai o ai nga you know and to sila and let me share this la fa soalea o le kangaka mongi ai o la malaya eleva ai ngi manguia o le atua ele si ikia ele akua mena leu ke fia fa so kwa ya o ko ye ko ke mai mai le upu le tua e faali mai o ko loko kinga langa me fai fo ingo ko mai ya upu le tua pe o fionga le tua e me fai fo ngo ko mai furfuru ma moi a o ko loko fe ai a wala ko ke fa nga inga mai ya fionga le tua ko ke alo mai ma ko ma ke ile ko mai ko sa ki ai fu le ai e le wo fa tu la wi dala le wa tova ai le siti ai na le tua nei por kalami e kou ke whiika mo kou o ngosi. Ai le ai ma se por kalame so le tau te iai. I le sia inga ka ngaka ma por kalame lea. Le ai ma se por kalame tu lo wa na isi ngai kou ke iloa o ke lo featu o leo ke kalangoa ku ya o kou au loko vale ia. O mea la ia e maafua o ngasi ikia ilunga e maafua fo i o ngawha alau kele. Leanga o lea kua e ngake kau iara ka ngaka maronga loko. O fiangi ko me ka fa ele ma fainga e vai nge mangui o le tua pe afa pe si la fia le tua o le ke o la ile nga sala le ai le wo fa le wo ma wo fo ringi va ngo o ko me fa so ko ya o ku ya ko ke o mai ma ko karango me le finga ngalo le tua o ma fo anga fo ile o fa pe ile o langa o el kama le tu lo se i va ku o upo le tua le va ku ya wi ma fo anga fo ile le o fa pe ile fa seva o emis ma fa pe o lainga leanga wa umanga e aru e whakanga kangi ma e pepero ma o ole le tua. Anga wa e koe fo i e ki koe ai aisa. O le mafu anga nga o le problem nga oi. O te ilo le leia tangata na tutu mai o tua. I know. Ai leanga o ke mangu leanga i so kanga i ngai ngisi fo i e pele ia kea. Au ke ilo le leia kamaiki ngai kuku i o kua. Wa koe whaamikia o le aisa. Wa mafu ainga koe lau wha ia au me whai. A oe, e me whainga ukarikongu, ngā ukarikongu e me whainga sui oe le atua.
A o le mea sili la lea nga ingo iai le atua. O le kanga kai wha ole e ora wha foringa. A e kangi ma pesisi o lima ma e kangi pepelo solo i mea nga e iyo. A o le ala le mea le uto tula i mai. E uto i fo i are pua ilana ro pala. E ala la ngā lea ingo o wha iaku o le ma ke wha aso atu fo i wha penei ma le sunga li atua. So, mea ngau ke le mingoi ke le ili atua ingi meo ngau wha leanga mea kangaka. You know, ele mai mau ai fua so ma kaimi, we just move on and move forward. Le foi ko ke sila mai le crow wai ka ko por kalame. Ma fa manguyanga le tua bo kala mai fai ko ko. Ma fa anga nga linga ki ngau ko loko. So nga ole la na a ka fa fefe mai lo la ka ngaka. Ma tau fa ma tau na ma fu ko ngo ka kala ko melia. Leanga ore kangi kongwa le fia mele ave. Yeah. Ore kau fa leanga, ore defamation. Se o mea nge o mea e ku loko ya ko fa. Ala mea nga ele ave ai kanga kai nga la ua ku loa. Lenga ngang ufa fo ie ku mele. O lo le sa o mau me fai. Remember le atawa wale vanga lusi la trust ya fia me. I knew 3 years ago. E ke le sa o e ke le se ia lea. I knew it. Lela fo nga ngang ka firo I Brisbane me nga firo ai. I remember lau kalanga e famai kia. Why are you like that to me? Lau sa nga e famai nga ua e sa va su mai fafo mai fio mai fafo e kau mafarau ka paa nga oia ma umarau leo po ole nga sui kulanga ya nanai. Ale ngo ukadia kua. E fua nga mafua ngo ke pisa aku. E fua loko ka ngaka mau. Onga oro kou le se ia lea. That was my answer. Lea la tio neo. O ke ku maua ia. O ke ku maua ia i le vahenga lea. So, o lea lawa e kangi ngei inga ua fai e la auri le kala lea. Ai se anga ele kangi ai le kenge lele ngā laku sa moa o Pekinga. Ola se kala le kenge lea nga fai ia oi. Ola. Ai se amenga ele kangi ai le ungari inga ngā kui sa moa. Oka ngi kala le anga le fo inga ngau ai le fionga ia vui e ave le keisi o singi. Onga o upu le anga ale ungari ile nga fai ia oi. Fia me, na menga ele kango e fai se mea sa oinga. Le winga ngā tala le atua. Ngā ore mai maunga ora kaimi. Ora whamanguia le nga fai fia me whamanguia nga i ngofua inga laudi. Koe makamakai, ngā re kasia lenga uma. Ko sa orea ki le fionga le tua. E te whaalata mai na o lau ngutu ma le upu. A o lau loko. Fa away. Ala lea o le loko sa o alea. O lau nguku ia nga whelelei mai whamanguia. A o whelelei le loko. E su bea o e la audi. Mau kira o whaiaku a meke kango e koe ave kua a le winga o lau kala. Is it worth it? Is it worth nga e sa o nga whaakupu e la audi se kala? Ne ai. Ele ai. You know ele ai. Ai onga o lau loko e le kurou. Le la ko mai ai mawhakai ka inga leanga ai kangaka. A whaiaku a singa kala lea o su. Whaiaku singa kala lea o su. Ia ora kau ianga o kau ke roa su ai mo ke le rofo I whaingi su. Ora mea o ke le kai kongu e orang whai e fia me le mka upu lea. O ngā leke vai aku o la puseva lea mai a. A o lea e kalangora puseva I le loia sili ma le komsingo leo. O la uanga pe fōringa mai o la e kilo mka upu. A se aka ai ki kilo ai sisila ye ne kusila na ia fia mer kusi na mele anu ia mer kusi nga ia belang kangi ka kusi ala aber ka leng fair kala il kusi lenga le ia ke ya e si menga o me ka fa ngo lenga e langa press release lenga ave fafo lenga mai fafo o ka fa fo ngi justify le ia langa ka pure ka ave ala out o le fa pe fo le o ngisi o morianga e a fia ile le harassment le harassment o ke lenga pe fa ska ka I por asi me fa pena I o ke li fa ron fa kasi o nga me
Ya, po la kulanga yai. Ai o kau whainga fo ele e kaua kui whafo ngā ala ngalo e whailanga langa pāki. O ngā o le whainga o meia karango ila auti, ianga ia. Ia, o le maa i o ngā kua inga alea mai whafo i pālangi nanga lengo whai kau e langa ianga mea ngā mai whafo. O kau whaleanga le mea ngā. Kau whaleanga le mea ngā ma. Kau whai pupungi ia whafo awangi kilo le mea mo ila kupu i konga sama. Lena tonua. O le mea pito sili lea na leanga. Vai foi la dato. Fou yo le mea na le liwa e mai la ua lunga fa Britania e mai lunga. E mai lunga. Le la foi le a tau ai fai atu ala utala tu lo ai nei nisi. Nana mafilo i male male general manager le PMN. Mafilo i male le tofine ya leone. Ya manga ya ele afia fo nga pengo fako. E ma fai fo inga seki ya pule ya. A ole au fai nga ruenga ma a. Wo o Samoa. O wo o mai ngi sila. Fai nga le ala por kikira. Wo o mai nei. Le foi la wata vai tunga. E o a fo i le fai nga ori poki ia ma au kori ia le o ko fai mai. E mana na o fa Britania. Se ia fa longo mai ile la lo langi fa pe mai la ia. Ah. So pe ia la au di se tanga taleanga. Sunga la au le mali toa. Vai tato, o le matua poto tangata nei. O i fo isa mo mali a taua na isa unole. Wa tato I loa tino I. Ma ola ukala le faiso. You know, I'm sorry pa ko le fia I lo faiso ngar kala le. Ku sa ole o ka ko va ai kingo ai kanga ka mo ko luangi. Le o matua fa le nganga a ko le au le leyor porkiki. Ko ngo samo. Matua kei loa ai o la tala noanga I fai tua behind the scene. Mauti noa o tala ia le ufai. Ka ku vai lua I le mele awa lava nge I ka awa nge I maa ngoko ngungu o ka vaa I le au laiki. Wa siwar karangoanga le ato. E mo ki ngoa awa nge I saur fia poko kulo wa lau sunga lauli lau sunga par me filia manisi umo taita. E mau ki ngoa kala ia le fai nge. Ya maka la ile au laiki ile ka ke de fa saua au laiki. Kere ho ngi ko mi. O ngor ka fa la ro fam singonga malanga le fa ka kali fam singonga fo yo ka pule. Aka fa ko ka fia venga ku singe ile media ngusila ma Australia. Sa olele. Kere no nga la kwa me pa mai pa uma. E pa ngofo. Mai o le toinga tūlanga na peina te whatu le atua. Ta te nofo a isi teimi. Sa ili fautuanga mai e tato lo iei nei. Ai a kako woa e kurikuri le freedom o le mele o le press. Yeah. So ele ai lava ma se popole o kako le side lea. O le wa mai le whaakanganga ai mai se. O le wa whaatanga mai e le tangata sa tupu ai. O le ana le si mea Yeah. Fai kalia le o leo kulo wai le fai talia o le tounga ngā ruenga o leo esu e mea. Ko ngā ruenga ngā. Ko ke le whaasanga kau fo se media. Le anga a fai o kou le faia. O le mātou fo le nā pito la au. O le kou ngā ruenga la ngā. Ai te roa e pena ta fai atu. Fe ai ho uma kopi o le kusi ya ka le ka ki a. Fe ai ho uma. E mo kwa ko ia fia me ko I lo ia sili ko I kom singo leo. Ya. Ole mafuanga na wa fia ile mafasoa. Ona ole o kaulangi ve fela tatu ia. E ave fia me ku sai ku e tulo e utu e fia me. Ai fa pa mai e ku la epa. Ave fela fa pa nga ku la epa. E ia fo isi morianga onga. Or fisidi. O morianga onga. Ia ke au. E sili aku le onga or kau pule. Ngai lo le defamation. Ia nga ko lo le defamation ni ai sa mo ma me lenga afia umayaka nga kai nga wo fai. Ma me uma fa penga. E ri kai ma disi mea. O le tau te taalo le whamasinonga mawalalo. Te siri mai nei nisi fo ia le tuatele. I ko akelea. Ona wa
o fu ile le wa tau fa pole lava yo la tu ma fu fa mo fa pe ma ia fa fe pe fu ringa mai aka fu ko o le a e lau te loa tu pu se mea ya e ala nga ka ba nga e le imre se le ja pipi o mamla mai kusi mai e pe ala utala vet e le me ta ole ata amuri ata wa e le me ta ole ata fia e la man mena ta ole ata wa marfe lenga ko rua kaka ole ata sao ole ata amu markama la dia ole aka kongwanga le kari era uria pe akama ma ole aka wa marfe ya wa foi la le fe tu la utala ele o se loia ai wala va lu tato taimi ma fa mani nonga nei e tu la fono sunga i loia ya sauni mai lenga ta foi le ono ia isi loia kama ma ku kua o loia tato company ole fa msingonga la ka o ko ile case le alungi ole fa msingonga mo lalo ole fa msingonga mo lalo po le a po fa msingonga io fa tu malo district court a fai ai alu sua kanga va kele Samoa fa te tainga le mata no atu ai uma ia ngei ko laulonga ma me uma sa to fa fonga mo ma to va ia tu ia ai sa wale unga fa masingo e kioti fa kai kainga ele kioti lo inga uma inga le unga le olanga le ele kioti lo iro ka se kulowa lo ka se la audia le mali to po le alava mga kuo le kau ke fa masingo nga mawala ele va le cases o cases ya kulo ka kile fa pe ka kifa o cases ele ka alo kile malaila o runga le supreme mar court of appeal kama kile nga o malai sa o malai nga ka alo ka mai ai man kuala o ku nga ele ko fa ya fa masingo le nga ngofu fa ke uti ka upui so orchia ka ko wa mio ele mukai ipe alau menga le fa koi o aka fon koi langa fo ilanga ke malama ole ata ma tulo ele amoi walanga anga fa penge yo court of appeal le ko ki fakadia angor court of appeal ele aila e shua malanga ioi benito te vai le seriousness fo le alanga fo ila aka wanga ke loa pole ale me ku pui e koe me i le ai e koe me i lunga o e me isi aka ko me le ngofo ilalo e me i lunga so ele la se me ala atau popole i fu io so i ma se ma io se si ia mea ai ma se mea e popole io ta auto avel fa tuanga ma o ke longa fu ele o worry fa kasi le legal team ele o worry fa kasi ngai kai mi mon ngai mea yes paule mea lai o le whaatulanga le lei o le whainga malo whaasauni atu ile whaatautonga aso ana nafile i ataua le na mawai le whailo inga ale pare mia filifilia malana kapeneta ya ia po o sui fo i o le malana vaenga whaupu whaile o manu malo ia ma whaurulunga o matanga ruenga te tasi au fiai ma le roia sili. Ma le leo sili. E kere imo mei ringi whawhakalari al whiro inga ngafi. Nia, okay. Ai veanga e maua se kala anga fua e... O fio so se kala wa, o fio so se kala o fio wa ko lo i sili ma le leo sili. Kau i leo sili, o ka kau kom siko. Leo sili. Ie sao. Ngo ba ko le leo sili ma lo i sili. O fio wa la se kala por ase... Ia sa awai fatasi sa yai uma ila tau la ia le winga leu te fia atai le ataua. It's so funny nowadays, you know, wa fa wen mereu ke akamo fa fkai le tu. E sa wa le tala fo ile le e ia le tai me te toi fa sanga i tangata na matua e musu lo wo langa a ko ki ko fa sanga ia. Kingaro le fia pulo e a ki pulo ia. E walanga a fua fa ma fo fau.
ke leo mea ngi ka kaulongo nga whaila au dira madito. Ai, the raid for you, kai pia o so le mai ngor ka vale. Ia wala ngai re kaure ve foi si leo o ia he aforasinga me mo fatu. Oka le mea na mana o fa masi asi ma fa luma ile la au dira madito. Whakanganga i la ko ilunga ko. Ia. Ta vera fa koi. Le ala wa umaeng. Le kai ma fai nga sefe o e kangaka. Ai sea. E ma losia le atunu. Le alo vinga o la ptala. E le o le pawa lai ka oko le kuni. Nga vaila tatou ia. Nga le iyo. Vili aku kai vili aku po ingai vili aku approve walelei wa neila te ia le toi usu le tai au le whaasanga la au le maleto pale mia firifiria no whakaro whawhapea ia ngā fo yaso ia ngā ke sila fia o whakongunga ma verbanga ia o wio ke alo whaya oe or whaleanga or sungunga fia mema ma mo whawalo lela Era foi Leonor sungunga whawalo sungunga fia me e mau ki ngoa le whawenga la wawe ngei ma e mau ti noa lau sungat par mea fifilia ia ngai ke sila fia o ka ika ngei ngā o se mea whai ngāru ngā o se awa uma ngai ke sila fia fo e o ia o e le lo makua e le la e le e ke kūra i me fo so se mea ke whai meo ke whai a fo e kura i me fo ia kura i me fo i o tau mau whawhatala le tailo to be confirm me se si o whanolo e pe tau mau mai whawhatala o lai to e palai ia Iken Kyle o i kere i maonga to be confirmed ia aunga o ngai kala sa vidi wale ua mau tinoa lai to e palai longo ia apalai to pe au to mau tala to apalai ma to apalai to ma Iken Kyle suni e mo kingoala wa fa pela o ia e kolu ku se palai oi o ke rengo po o ke rengo kolu ku se palai si ka maro longa vai pe ka ki fai longa disku se ia mana ia ai mo tinoala wa la tu nei fa pe Maria ia oi ia a fa pe ai mai lo finga lo ia de la kom fa ia ko fa sa o ma me yang ai ole fesili lai lo ma fa e ko fia leo pe ale ko kom sing e wa leo la ka fesili e fainga ka ia nga e ko e lifo ke ko leo ai e ngi leo nga umolonga ko singa o de ko kom singa ni o ma kom singa lo e vai sa ko ba fa ngoko sa wa wala nga i fika winga me o do kom singa e ko e lifo ko fa ko ngweris e fainga ro ngai il sui kom singa awa ke ko bo ko le ko fingo sui kom singa ele ai mai mo time peilana te faiatu o kamaia e di e se me mai fatu ho ila tal faile le ya le su enga a vatu leo mai fafo faile le su enga le matulanga ya fai drug test ma ko i fai drug test ka a tangata finga ne malo o me fo le ka unga sisi le mau malo fo le kai o le amaka ro ngar ka pa ia kongo fai makusi fo nga ave mori la ko nga ya wangi so solo me fo wan me nga sa fai pule nga momo nga fai ia nga fafo fai nga fafo wa fo ime o mori ai e ke ala ia ka unka ko le me nga ka o le a me sa ya la ko le possible morianga como singo leo kwa mo tingoa mo kaunga ise me fole ka fi ke usa fa ai un fo inga si fa solo ya kulanga fo yo melo masaro mi ia
Ia pe isang so kanga fo I aisa ma fa sai. O mea ngai ka ua. Ai fo ngis fai pule o lai ma salomia ia. O mea ngai ka o fai. O el pole fai pule la ua kofia o fai pule yo pau. Ia le natu. O le wa va ya tuali o le fai mai. O pe fa pe e moni o le wa to withdraw le recount ana tolu. Pe ya. Ia se tatu va ya tu le ai meri mai ona ia tatu wo mai ama pa anga masani. Yeah, but to be confirmed, lava. Yeah, le tulanga lea ai afape fa maunia. Yeah. Mai o le mea kakau. Ma kore fo o la kolu le fase la lufu kolu le ba. Mai mau er kaini. Ko jare winga de ko na kala. Wa matua ima. E ke ro e o ke akai le ko inga recount. Matua yo ta adamo ta to efisiringi ai le mafo favor ka kaleng kamo ir ka wanga ya ele se sir ko inga ngi wa ai na no foi el to tele va le rumoenga ai makwale make sense ya ka ikare ko inga recount for pick fa se la umong fa se la lo ko lo to le se senga le alfa no foi pule foi ar ka yo pa ki ke va pe vai meia kong fa fo ye me e lo ma ka ko fa va le o fo ye me ala vo ba kwa ala vo ya fa pe ko ke no fa ko la fa ko fam sing la de ma vaya e fo ngale fa au ngase nei fa masino mana tangata fa ngor fa masino nga awana si de fio le mo mier pa ke kinga ye pasi ore mo mier kupi ai na fa tele ngar wenga le mele vat uyo le a fa pe fa maunia wato ave dollar recount a anatolu mi yele di ave kuwa nga mea so le hiola e mala maya so ai olo fatu mawina lava no foa o ila jo manu malo le fast ya lea I na o mai ai recount lima o ai se ko mesinga ya ba ka we ka ki karangoa I pure mangi se pure ka we ka karangoa o le ase tu ainga ko mesina te tauona e sila le a taua e moa suta por mo nei taimi ia o gero vako se tangata a o ni to mai masitu ainga ngava o sko mesina te tauna ia mo le taimi le nei o sko mesinga nga go through training so mea umalava o ke longa nga va fo ia kom ia ni leo singi ai fafo pa fai karfe ngai kongi mangi fongi alongi mangi fa penga e anga ba ke longa fo yanga ia le lo fa fo anga ba kom singa sa mo la va ia msalo pa wa ia langa ba ala sa mo ke le ke mi oli iken ka ia sa le fo ke le me fa le kongo fo ngai mai ele le iken ka la pala ia a longo ele le e carpelo o tala angor tangata nei o longo na o fa longo atu nei tele na to o na fa wo manisi fo ie sila fia le sunga ya longo porto fa o pa o longo tino Filippo o ni sie ma e tete fa ko ngise ke fo le na o le me o tu la mai fo tu le me sa la to sila fia mai le fo i tamali ia esa oare soifuanga foi fa penga le atua o soifuanga ia fa pena e le ia se tangata e sau o fa no longo le launga la apostola William Mafo Elisia fiafi okay save ve work for ilu la Facebook ai somehow e sau do launga la apostola William Mafo tela le no fa longo po le ase fa manga foi au man ai launga kongu mai ia le mata upule o le meo le sui o winga sui o langona mauanga ina ua sui lo tūlanga nga kongo ma ngai o ngofo le ya o le po o whaalongolongo lo iai
Ma na yo le vai tonuina mai ngā e le au na le tua. Rest in peace, Pastor William Mafoi, po le apostolo. Whamaile o saunga a William, o resi kangaka. Se o le friendly ia e ke va ai friendly ia kai mi whako a kau a makamaka ai la ku whai ngā ruenga se i halo wa kuilea se i halo wa tepa kuilea a uma e alua e sui loa lo tūlanga ai me ser kulanga fuilele wa e alu wha management ma si itia le tupe maua ma mea uma o lo ka mau a inga wa ia oe se kulanga kau kofi maua lunga ke ia le ngei wa ese so ia te au la ia o tangata umaya na amaya la tō mori mau fu ilele i winga le lei o le tō whaia ua paulunga tino Filipo ma te mi o ngā lurue I think or kai mi ngā ele i kai ele i o runga i kulanga mawalunga I think or taimi fo ile nā ele i lo fia ma whaapongi saina ele au porokiki ia Markulanga waiai awa la fatu la utala o le mafuanga le ofisile e ataua e mo o mia se komisinga e ngake malosi e le ngaka olonga mala malama ia i kula fongo e lo loko ma ke le sanga fa ko fala inga yo ngakasi a o kula fongo wa o langa kusika iala lea mavanga ai ia lau fa ko fala inga mangingu le anga ke o komisinga i Australia po New Zealand e ke komisinga i fea o Samoa ioi ai ia awange i e corrupt awange i faya oe maseku ai ngaka foilele afa akongo kwa oe i mea pi oe fai onga makua e ngausia ya le orkulafu onga ongi mea pi ai ia oe ia lau discretion e mafaila e always e yaile me ta o lau fa'ato fala inga manino la fakula kakala le anga yaile me ka o lo kango ai makwa uphold al kula fongo e fo ile me ka o lo kango e kivle avangoa le anga even fo ya ku nge fa penga e te lo a e mo le ya o I wa alurum il modi le kong adwo e mo le fa ku ai asa valia ku ki ngale le fio le leo ai o le o lau attitude e ke admit straight away I am sorry o le I'm in a hurry ma mea uma I oe fa mari fa ko ese admit le leo ke lo nga uma nga su e run through o e ki le leo e le lei fo ila record e le lei ke lo e ki ko fai ele sau ele sai te ele sau sala vakua mainly I've been through that a lot a palalangi e rengi leo Samoa o le ana le wingo la te tala yes o e soli le kula fongo ai e yei le alofa ma le whaako whala inga e so skanga kaula e whapenga kua vangoa whanga le common sense le nā tonua le ala fo ile nā e umai foi po le ale makui o sauanga sala mangi au mea ngawhai a ko lau I unga I rumos whamasingo po le ale le fio iskanga kai le unga a consider whamasingo mua nga vaveanga e ku inga ora vea ka miki whakika inga e ku e piki runga e aru mo mori wharema e ui ua maliu uma enga e o mea umanga ki interview ai oe leo nga e fo ile le sosoangi leo information se le ai ma se ke roi e uma enga e consider uma fa masingo menga fa popo ai mangi fonga wo fai fa popo I male lau avanga e aru fai o mea uma lava ke ro a fai ore studying le sentencing fo ile le amaka mai ile kilo po le was fu kausanga e koropu mai la loi meia ke asa fo mai nga lu kausanga ke e ke ngofsala o le ale mea ua tupu le vaenga na me ngai ka or whaako whala inga o le discretion le lei le loko or whaamasingu mo nga whaiai mea whapenga a o mele ia kako e mafuana tatou no usa malaina Samoa me se ale ataua le tapo kalami matua
le ai lava ma se me whapenga. O ka kou wa ia kuai ever since. Ngā liu mai le ka kou mkanga ruenga o leo e miseli. Muso se mkanga ruenga soli. I wonder pe o le mafua angali e te ua fwala ufa sa ino le isa. Orenga. Ok, whaonga wa kamini ka koi Victor Veo. Ok, au la kurasi, ok masangi sa iskamba. Au ngā o ko awha mai, wo lewa ngō fia karongo ya o soli. Ia o whawa ko whama, kilo kakare kilo karongo somo i lunga le pōkalama. O ai, o longo. E ka o mai, ok lo le kinga. Ok lo le la inga, e se le leo ni ainga. Ai le whapengi winga i ainga. Longo winga, ka ua lo i la fia i kongo le mkanga runga le lo o drugs. Paua menga o mai kia, o le kamare wo ese o drugs. Wālanga o kanga le leika kanga o le ainga. E fwere o i lako umangesa a o inga i mākua le. A whai e isi ese mai o le leo skai. E alu winga na lele te whai atu. Ai le wha peka o ke manga o. E laku si komisinga fuilili o ngā o le sa o kama fuilili ngā o le anga o ngā sau o le swainga kui me kako ofu mkako whanga mkako anu. No, e jai fo ila ue wha ato whala inga le lei. Ia, awalanga a kou aku ingui kua. Kusanga ang kou ese mea mara town area. O ngu mawai roa ngu uiala kou whawhea ngai. O ngu langa, o lai ka i pule ngari, imwhai pule la tau whtei inga le system whamatai. Nono winga, e aturi tau malo le malo, ua whawhaingo fie mai e. Pe angi whaalawelawe ko aku ngā. E kou ke malanga atu. Mo lewa nga whaako a whi maalie mai pe ua fisosoangi mai se ngu. Mai se fio anga. E le tūlanga ole. Ea, ia jau ia. Mai le komisinga, sui komisinga. Sui komisinga la iei. Ia. Le ai masesi o te iloa ma whaine toi anga vaai i. Whai uma su enga nei. Ki ria uma ese ha. E o whai si lengo me le koru mai kua. Ia. Te loe le onge, ele onge kanga ka le lei le makanga ruenga lea. Ele onge kanga ka le lei, e iei fo i tangata lai tu tonu le makanga ruenga. So le sili akura kama mai lo le avanga ia komisinga kemingi. Ia. Sili akura pupoko. E sili aku fo i le malama. Ai ua whaai tia uma i lato. O no le malo si angala e ui. E ile si ngoa nga amai. Si kasi o kama ikai. Ola se faila. Ke le o le faila kama ika ilea leo. Ai la le isa utala e faia i lona faila. Ma mea uma o le wa au mai le tasi fo isi a inga wa maia. Ai o le a tatia. Se i uto esu e te isi te le tua. O le faila le se i ka kilo ai. Ke le ia pena na ufa tu fa pena ka o ka se faila ai na olona swafa le la uta olona swafa o te mana o failo atu mi ka mai ka ile o le o ka so faila o cases even internally inga ngisi o vaenga fa lo ko I fali o le waka ngu mai. Ia ai se kau o le mele i le a taua le ango ka ilo I whailo le whamsingonga. Ia o le whakongonga si lawa uia nge I mkanga renga. O longo top cop. O long whaaranginga nga top cop. Why? Because ele ai se me kongo mkanga renga le ilo ele e komsinga. Le ai ma se me. O longo winga ke ilo uma me uma. Ai e fifinga me fufi man me failo man me le ko loke mo ang o ye fa ungo me umangi ele ese komisinga e fangange e pongsa se me ko kongo mkanga ro o le ngoa le na mai e da o kile masangi kile vai fo o ala taua o le ngonga o le tamaita I leo
le ta o to I le te le io vaenga ia na ufa penatu ai e le kaimi mal te le ona cases fo I manai vaenga ia e au fia ini si fo I le I fe fallinga mai a fa de fia ia inga transfer la ia mtulu pena but o le ngonga ai ka ki I se kausu su case to su a fai fo I e lilo male e vai a vedunga fa ngat po kala menenge evacuate es ma wana o nanga a fo ile manaya o le manaya I o le vatu lunga I o tangata fo ila ia le no mai mata upuia le fo umana vatu ile avanoa e to e tape na pena le mai lava a wa o lunga I ele vatu ai ni mea na pa wala na vaenga le wale no tango tau fa ilo atu le suafa lea ia just te fa ilo ku ia oe po o sa o me o lo fai ai penga yengi au mea le fe kauinga fai e I tangata ma le faila o le umoni mo ta ime I tatou por kalame ai o le uti avatua le avanoa ia I la tau na au mai le a tau ia ina ia o mai fa maunianga mama vaenga fa pena ia ngal ke ronga first name ngala va ko se wo ke rope fieng ya la ka won makanga ngo leo ia au te lo la sir fia la tau sa o ia la ka we e longa ranking mala la tau le sir ranking male ala tau male ala tau ia ia le nala so o le tulanga la walunga la le na fa fitai te lo le atua o por kala mene ngai o le wa ko manga I ko kili pa tu o manga lava mai se fa mani no atu amai a fa pete willing e au mai so mata upu o le maka upu fo le wa e alu mua I ke alu makanga ruenga o leo please awete au mai ani mata upu fo le fo wili ele e kere ia lu sa ili so nga awala mua ai foi la ya Samuel la ma va ko maka upu Samuel fa kai inga ka kasir nga ka ko cases ilunga inga wa fa nga solo o le aru so o kulo wa o Samuel I leo male le talia ina matulanga fa pena na fua I longa saulunga iwe e o fo isi ka ko cases inga ingisi o suafa fa pisingisi len ka fa so ko foi o mea wa umanga ave e le aya me e mai loilunga so o le matu alalo fo ila le na le avatu e o fo ila ile mta upu le I vavau le afia I le afia me lima kusi ele sikati o le umma kusi nga avi ele ai masekadi ia pe ese foi kadi o so mai loilunga I o to mo mai la o to la le tape na mai to cases in my office o to la le tape na mai to cases we're open ai fa mole o mea nge ye u kangia mai wa umanga e fiu e ke alu I leo ele ai wa uma fo ina e won ka wa yai la mako wa aveto te yai ka yai yes fa ilo yai okay a fa apea ele ai se me la mato wa avet proclame ave le media yang fa kalia le o ko mal rest a la wa mai le fa tanganga ia la wa mai le fa tanganga ia e va ko awa o ka ko ale va ko lunga le media ia o le ka alo o le va ko I fa nga le kupe ai ele kupe fa ka miro mai isu e kupe le ia umaenga e fiar ka le ka un fa isu ele mi to no ale to o moro fi mo fa sebe inga re ngo fa le mau foi tasi le tanga jamauti no la valona to fo itono mtanga ngo lo ele fesilingia
ai o se wha maotinga o le tūlanga wha komesina e mate le oiloa au fai koe fisiri mai au wangi fisiri mesisia ma upo mai los komesinga o le upu moni ma le upu tautino ma te le iloa se mea ai ilo utaritonunga ia se lau pasenge e toe foi tonu mtanga ruenga o leo leo o lio po o la vea lio whatau malama mau ki ngoa le koe foi o la vea lio whatau malama e to tonu mtanga ruenga leo leo Kele sila fiela ye au ngai le ngaka ngai Samoa ngai kanga runga ai au nga fo ia ka komme o ka kangia koe fa ka ngum sa ile la mi kong ole mai vo la sa nga asia ka nga ki lo krisi va nga fa mai o ka ngo fo isi me nga por ki ka ngo ye ele o po kala mangi le nga por ki ai eso se va nga so se me la fa ma ki ka ngo ye o le si tangata le wa ia tu ia te ia le to mai o le to mai le ile to fine le po le to sala le o le to mai e fit solo so se metanga ruenga te tele al malo o le fionga ia fui mo poao if o le semo o le mane tu o le to mai tai le o le loia sa fenga ruenga I fa urulunga o matanga ruenga e matanga ruenga malo sa ye fa urulunga le ala le wingo o la tala ale atua ma fa fonga mai le tunu tasi ala wia ole sia tanga tau tilo wia matua tala fea unga ile official attorney general I know sa se e mo but I don't know ile tulango le tula fono pe to e mafaina to e fo I se sa avea ma attorney general mo ole sunga tolo papa Brenda la tu yeah, mind you, e mawhai foi ia oi foi sofa mataio George Lantu matafeo yeah matafeo I mean mawhai se seo lao yes o la oi fa ko ngale absolutely la oi ngai le laisenge por le authority fa ko le fast mai ole si vai nga la yo no over ya tu langa ya to me ele au nga ele walanga ola uala e tutu o tasiale la loia la woka mana tua ele ola uo ni loia al fast manino mana tua ola ya le liko team o loia al fast le to si la jaima o Mero Louis Mero Louis ma precious Jane so to me la ele ma fai ya e jawe le au o te le talitonu e mawhai ona iei la ua le tōwhinga o loia sili. Well, I don't know. What do you think? Le ai e kalwhenga e kia upea whapea e resi me ling kawhi fua le koe whengaranga o talo papa i le loia sili o le leia kia o nga e lai a le history o kua no talo papa's okay o le ngana tala o Mero ma Precious e le te tau e le kap yes I mean o le anga vaari ataua o le anga vaia matua maua e te nei anga vaa e le kap ai ona o le tūlanga o la uolo i le fast langa kau ki komo whai avoid le mele le nga kupu kongua rea ia ngai kau ki komo whai avoid le mele le whawhenga ka ngai mea tu lo wan lo yasidi le anga o le lo ia le fia mesa i momua so o le mea la le wa tele ai na matua to alia ai le tele o mea le ngai whenga ka ala e o ai whai so ia te ulai vai le mana yo le tapuru kalami e le fa ai te ulai to lo papa ma matafeo fe kawile fe kawi ma ko wa wele wala level experience ma ko inga kongwa ia la ke tu inga malme mai ai mar fa ko fala inga man tu experience o fa ko fala inga o ko mai wa matua fa ai poi po fa tasi mei se la pasi iyo so ia jauia o to inga lo ia sidi tonu alea oi ai apuro pulo kule ia la ili ro foi la kama ya foi la lo ye o le chapipi o lo ia nga kule pa ma fonko ya no kama ngo me fasi si langai
Pese fasi silanga arko ada associate ro ye o Fai mai whamukalanga le sociologia ki ngusila. Kusa peke whao, kusa peke loia. Ale isa ora sengele o isa loia. Ale isa certificate. Ele o isa loia. Laya no vai tungo fai mai pese fasi silanga po Auskari e merpong. Ina matua tapu ai ona toe fa rupe pe toe soli atu ni a. Le ma fo. Mata uma ye le selo. Ele I mollo ya sa. Oh my good boy. Fato le tati tu batasi le tasi fo ile tofinga mga kuwa wa uma mai le fai ungo le to telo si o wi uma fai ungo la to wa la ko konkolake. Konkolake. Wa fo kai kolkosa. Oh mania. So ya jaula ya. Ele auro lo tangata. Ele auro tangata le to fifili lo ya sidi le temine. Ne ai. Mai mo kai mi. O kere fo yanga ia mea ma e mau le taimi. Alu le faila na ia Iyo he. Kasangka pangilo ia bo. E paule me fa le tonu ele e tata mo ia nango ke rede ko isa ai longa ko fia sa mo bro. Ya mana ia lalu fa uma pe na pepa. Fia ka usanga ngo fa non ko yo fa mai makara yo nga ka ro makara singa ke roa le umio ka usanga nga ka file ro. Fia o mane lu se por ko. Ai ya dia tasi tu la tu finga te tauna to e sila ia ai fa fela ia ole kanga ka fe ia parmia ka fe ia parmia ai kere ka bolela ia iyo ala ai fa fe ia skamo oi foi le fe ia parmia oi skamo oi fo nanai Kau ga ko pe kaulia na ile vengo le ako fia me. E nga ya fia me. Awa. Yo ba ku si kia longa ranking. Ye kaimpu ka le fa nga ka longa ya ranking leo. E work out le lo polisi le ka komsinga so. Ka ngai ya ele nga. Na tulo wa. Malenga ngaya ele ya jauia ese porikat ele fa peta te fato se situ ele nga ele mai wa uma le parmi al sap walanga na fast mai oso sap wa uma ele se me like ele leo fo ya fo ai tele leo maru pui le sunga la au le maru toa ma lenga le on maru pui ele o le tau fa mata mai fu le physical le mele ai o le me le liki mo informations fu ye me fa pena ya lo no winga wala ngai etate alo fa ita tu lo ata vai ne ana nai ya ostanga ta mari ilava ta mari le so ele le so na si le so na tautala tulanga fa pena ya ai lo no winga te le ame tau te va ya tu sa wai lunga so mi ele se anga o le uso le me ba mo lo ngai kaimi ele ka nga lo wala vale fo I kaimi nga ma te ngona I lo ngai to affiliation of ina ngalo e malanga e na telefo wole lo va fo malanga wa fai fo se mandu fo ya nga swinga fo e mo fo 11 no ai mafuta I mal to lua lesi ya ai sa ungi de si leo travel malai si ngaro nge kongoro pisam ka ngaro nge fko malanga franking lenga pa kula wo siki ai o le si tanga ta o te loa ua tala fea unga I fo I le tofinga fa lo ya sili I lo utari tonunga o le sunga ya pari John dai malangi ta sile tangata le fo ta sile tangata o le tati tili no walanga o sa mo ki kau le loa fo o papali I John tai malelangi
o leisi tangata matua lauwi a lauwi a. Aka ko wolo I moko I ngā loia siri fo ila iele no a unasa yoni sa por. Awa koe ke le alo ia leila ye. A le ungasa la o sio na lo fui mono. Yeah. Josephine. E keli. Ta sila ia tangata. Yeah. Io. Like kiki koe fighter. Josephine's a fighter. She's a fighter. Yeah. She's a fighter. A ko si sila kui cases Samoa e nana fatula utala. O ai le handlinga cases real criminal cases. Le handle umai le saporu le tele. O fele tumu mai isi ka ko cases yang out defamation. Cases fa ngofia ye. Yeah. Ngau defamation. Ioi. Ele vai peta tau fetu ai vai tatu real criminal cases. Le pingi mai e fui mono e sapolu. E unasa ma tasi e tangata tasi e tu inga fatu le tati tala noa ia e mafua no le e fatu la utala utele aua u tangata le a isi tangata le a vea maka ika i o le a socialo ia o tele awai ono le too soft. It's either too soft or too pious e le mangi me o faya ngi kaimi fo ile le alu se itau o maisa la tu tala ngai anga ile lo yasili pe amesela tu tala nga ia me ko mela ko me ia kupungei e winga na le tu fai tu ko ki kale se socio sa mo le van e ke au yo lava ma ko e ke au e fifiringa nga Brenda po George po John Kaimelelangi po Uni ya sa Polo po Josie o e manga mia ia se lo ia tough lo ia malama lo ia experience lo ia fo lava ko fa e ke aula ia o kakanga o ngai ko fa fingi mo so ngai kalfe ngai mo kanga ngale na tonu o ma fa so ai no le tulanga tele le one ele onge ele onge tangata awai ya te ona o le tulanga conflict of interest o precious mamiro but tasini lawyer fast. Ia, le ono lawyer fa ale wingo la utala. E me tau fo I na uanga va. O la wi afo. Yeah. O la wi afo. Ya. Ai o le tulanga na ila utilo. Ya me se fo ile tulanga o le tula fono maswinga. Ni so swinga te tele o le ai. Ya mari si fo yo matanga ruenga le malo. Ya mari tele lavo. Ya fa malo fo o le afiafile nei a me se foi a luli ta por kala mele a taua e toi a veli ta fa malo ma ta fa malo si au I kanga ka fainga ruwe ngal malo ia ka la le leila ko mela fa wa ko ke fe no fo la ka le leia o le upumonia a fa yo e ma u mai le ma fa so le nei e nei fiafi a e fainga ruwe ngal malo a o lo e moni lava I lau I lau nga lue ma le tūlanga o le whainga o lau ngā luenga e le o afia o I whainga whaporkiki. Now, what do we mean pa e le o afia o I whainga whaporkiki? Po le ale ve vesi langa e yale vaenga ke paroka iai alu winga le mate whai atua po le ale ve vesi I whea o mea nei tutupu e ki ngofongofa o e mwhai lau ngā luenga I le best of your ability. Mesa. O ai fo ile la awa ku ko e avele malo kau e tau avele malo peke HRPP a wa e ta pena le mai to welcome the new administration ma fa wa wa ro la nga nga le o ila nga le ma ke fa so atu fa fita yatu yati oi ma e to e ta pena le ele tau mate le fa wa wino tute mo tofi ele fo ila se mea ya fuai o nga e kau popoli o oe lea ele ngaka o le obvious o lo porkiki e koe fai kala leanga I lunga le fai ngā malo ma e lau le pale mia filifilia ma ke lea ukala I mingiska e lau le lea o nga o mingiska ma mea malava o lea o le asa ungi aku se mingiska fa pe ngā e arwaku mo e ka imua lau makanga ruanga
O le upu moni na le mate whai atu. O e tōnua na le mate whai atu ai. Get out. Wha maa vai e alu. Alu e so ese ka alu e nga wha akampangi. Peke alu e ke ave taxi. You know? Peke alu le mingska, le whai pule e chapipi ngai so esa ngā alu e. Peke alu e ke alu ke whai lau kusi le whai pule e chapipi nga wa pa u. Whai lau kusi aku le epa. Ioe. Pete ali foi peke sa so esa ngā alu e nga. E whai ngai. E mate le whai atu se si tu. O le upu mongi a lea ma le upu ka ukingo. E o ke ofo i lo fia whai ngā luenga i se maa lo e kulou le upu e toi e tau. E ke ingo iai. Leanga i ke fiu wa e ke kaulafi. E ke fiu fo i aenga ngae i o harkama i moa. E siri akula ia au lo whai o mea mamaru. E siri lo whai o mea mamaru ngai lolo a. Ngai lo lafi e ka uvale a wala ngai le umia. E le umi. Mana tua mai. Lau ka ua kore secret lea. O le secret lea sa le ka ua re ataua. E le toi fefefe tangata sa o le fast ngai kukongu o makangaruenga nga. E ri poki oi. Ai sea. Leanga o le ua kusa o lako whainga malo ngara ko langolongo inga. Lenga. Sa feo lolo a uwhainga nga e whai. A o kure HRPP. Pe a ku mai fo i pule nga fia me walanga o ko kele a o ko nga sa wa fia me ma sa ma mai me fa HRPP ioe so o le mela le o kupu o le wa ku sa o ar fainga malo le fast so o to u mai nga lango le fa to le tu sa mo tasi tono mtanga ruenga malo fa ai ai o ko ngia vango le vanga ya ya awoko ko uangi avangoa awal menan tupule ya tau wala ufa ngolong watu a tau lipoti ma tau faini tala na tangata ya na kemi ele fa leai o le faingo le last warning e faile last warning ale ibo kudi oi pe le alavar me fai peri poki oi anga ile pule pe tu sa foi polo pule HRPP ya kemi nger kemi oku iyo awoni tu oi se avanoa awangi ko ai ia ni fa maon yanga awane ia ni fa maon yanga oi ole sunga mo to telo ta dole tu ofisili mai ole sunga ia sa uni lai Hawaii o te o for to ofisili mai a nai to te va ia e video ole Hawaii te lo usa vale le masina nai Hawaii ale ia sunga le lo ia masiona fale tua masiana fa nau te loli tatu lo ia o movie Hawaii alai Hawaii i nga i fia fo i mo tau a fo i no me alo ngā va e le masania siona tali ia ora kasi fo nga ia la ngai kasi nga ka e makua qualify ai le ro ia siri samo ia ai le ngai e te tau fo ina o te leilo iei pe iei so requirements o taimi e tauna ngaru e Samoa le ai ia pa vai ka koe o ko inga mafo pingi ko inga ka ko wange e mo mia le o elo ia siri Samoa tama fo ie lai o atu e fi ngau leile malau fo i o le mafo fau e manatu e makua fight lo le mele ma le mele ya tele e le unge kangaka to te silafia o nei au kilani ya lenga na o sauni le tu te sirafia mai ona o lunga le tatu por klami o tu te ia ai mo o tu uma le i o le ango a yo le lawi a Samoa de lo i au kilang oka asiata atina va ai o fanga uma asiaka ki nga va ai e lo ia au kingi loia mai fa mai fair as Cambridge loia la yo loia fa mai Cambridge oi perkangia kama fu elenga mo mai le loa i Harvard University ma me kamala ngale loia ngai o va e le alo tama ita i o le sunga le to farva i Malaya asiat tina e va ai o le usore na o le prestini o fa misinonga i Samoa le sa rapi va ai i o le au va ai umanga la ko lo firmi nei o la wi a uma
e la male fine tua tasi na tangata e lo ia perkangia e tu si vai le me o ia au lo ia le atinga nga le si lo ia le i Panama iyo tua sa seve si atu fa moe ngalo ya ule ngo makai ole to fine le no ai ele onge lo ia ma ko winge au kilangi le meo le lo ia za mo o lo ia foi la ia o lo ia foi le over marka i lua se furu ko sanga o lo ia and the list goes on and on and on zo le no ai o tangata mana tu foi tasi le ava no ta ua le o le asi le sila ia le pale mi filifilia mar fainga maloli ato o le ava no e fa nga tu ai to mai matangata no fafo diaspora ma ko fa nga kai fafo yes a tatu tala no komsina lali Amerika o male ma o mai ngi sila si ma o Amerika la le au retired were retired mai le kanga wenga o le highest ranking le ngata le Navy SEAL o le to ateli se le onge kanga karka ko ure ato tatu mai nei New Zealand e ole fo ye ola le one of the top Samoan highest ranking Samoan in New Zealand e ole fiona ya fanene lau kamau Willy fanene ai foi lingo fata Willy fanene I think he held the highest of a Samoan in New Zealand ranking of a komsinga ia ole foi ia tofilau vai lua ka o kili ia sau lau kamau Samoa lau kamau Siki iyo ia lau kamau Papaloa asile tangata matua iyo ene no ia alanga langa me ke ak ngi or sau ku le pa kofika ka manga ska ya ye pa ba ko fengalo mga mi ka fengalo nga e ku pe fa la ko ngalo nga ma nga wis me fa le ko ya o nga fiela ye le ol malo ya o le ma fauna lo ia tele tatu o monina me o le ute na fainga me ai pa il te malo te mititi le pa organga kongu ale ko e ko fa fo ia fa lo yesi o le to tu o ya sauni e fa lo yesi manu wa le fa ma vai ku le pa o ko awa pi mania e to tu o ya fo ile na te to prosecuting e fece history o le mea highlight ka kama fa merna nga sa ngiem finga fa o sa nga pi fa lo mo nga me ka harmony agreement me fa kama ma wele mo ga mingi harmony agreement nga foi nga onga mai le masta ya asia tatina kama nga ar ko tu lu mar me fa ye dem finga ya le na tele tatu wa o le vaenga o suesue o inga ke mga o kaki ai wa nga le ni tingan qualification ngam tatu malolonga a foi mai o tatu pokra mel ne fiafi se sia ki ku ka ko final count ma se sia ki ku apala ye komsina le po ile sile a ko il ko Iosef Sosoani, wala au mai tato ofise nei Prispeni Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo a iwa.
affordable funerals o le tani mo te mitinga o le baliu baleoti. Mili mai loa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Awase tau whaamama a venga mo te o sauhinga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua mātau o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. And welcome to Roots' Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves. SMI. Fia whaafole la no lo mota, a fio mai lo le SMI hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo au ina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu, whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo ainga I Samoa. Le SMI hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angangata. Te mero watile wa aftoru le tu lai ono. Talia le tatou fiso ta inga male fionga I a fe pulea I fai matasua. Po le tofa I a seu manu fe pulea I fai matasua. Ela le na le tau sa ilia tu tatou connections. Ia fe tau I lava. Mo ila tau o le fatali tali le tatou lulu. O le tatou lulu o le atofa mo le seina I le aso faroi le nei. Ia o le se tatou fatali tali e connect mai loa ma join mai loa ia le fionga ia pula ia porto fase umanu ia ona tatou faonga le o le toi afai tu la fai o fa manino o le fo wa o mai ona a mai tua tatou ta valele atu Yeah. Cavallo prices, tatou ta value prices Yeah. o le vana fia mai moa le to tele o le via vile le la to si le silai ai ai la marka ko fa ilonga o le upgrade Iyo, e tatou whailonga wa upgrade. Ia, ai se I tatou talia le teimi join mai ai ia le fionga fo I le sui mamadu.
Yeah, so we'll wait a little bit. Say join my loa ia o te loa lai whaafunga mai wha bolewa o le tau. Ne te ua se so me join ia. Ia to whai se uman. Ia ai le se tatu talia tu titi lava. Whail ma whaasoa. Ia join my one se okay mai loi lungo le tatu wa so te inga. Tatu wa whelo le mo le tatu lulu awa o ngei mea umai vivesi ele a kaua. Yeah. E ngalo umauti ngā ai mauar ka avare fau. E ngalo umauti ngā ai matua. So Ryan's going to prepare a nice song, backing song for our video. And show what joy lole. E ka ko se price or ka ko whaironga mua. Ayo, maka ukia whainga. Ele lole te me whailoai. Ai la tua nei lungo tatu proclaim for the first time. Leo la atu sila ia tatu ta vali. Iyo, le wa ave tua. Ia sa so ani fo initial tatu fo ile te fono ma prestane o tatu mata fali. Tasi mai I Pasifika me se fo yo tatu o America ma Australia New Zealand. Ai sa mo isi kai fonga va tungal ka mo pro kai ba lo ke va ki. Iyo. Para te va mai o I tatu ino fa mo tau loa fata. Mai Missouri. Ai me wa ke la ngor king. O te lofo ele umis fatanga la o mai sa wai. Sa mo. O yo lea mo to umale to fasili le tatu ele tatu raffle ma le tatu lulu to o seanga mawar so ta inga mali fionga ya pulai po le tofa se manu ya ona tatu ia lo lea ya awale fa mani noina o le tatu sei o le lulu o le mate ia lava ile tulanga foi le o le fata penanga walanga tasi lea I vitu va tu fa fonga na tunu o le whaalango I ai o le whainga malo. Tangata whainga ruenga malo. O ia whai. E mo o mi ala. So if I were you, man, se swing e lo mafufau. Io e. Sui lo mafufau. A kaku kiringa I whainga paro korenkea. O le kele me whaare ko mai, ama kore whainga ruenga malo le ngā wako whai. O ngā re ka umai e o lo maro si pēr le kulanga le kongo le malo o le whainga malo a vanga loko le si whainga malo mai foi le karangoanga langa press conference vala si renga whai ia nga lai mamlo me ngai whamai o kora whamaro a kuru ko whai kakala ia o vala si renga whai kakala e leo se kala ngā kongoa lai sira fia vala si langa me lea le tūlanga lea e toi o ato e kau mo whaisa iri masei. Expose ngi leanga o mingi scar fast, po oni tangata o lo ta o le whainga malo o le fast. Me leanga ngā le whaia kokiru. Ia lai sa o le ia malas. Ia I le tūlanga lea. Kere la whainga I pipi e whamai. Mai rau unga piko si o leanga me mulmuli. Ia ranga rai kau kalsawa wala si la kolmero wanga I loi kongo mo kangaru ngangi. Se la waikala. Lena, o la umau lea wha malosi mo ukouia le au whaingaruengan malo. O la umau lea mai le fionga ale tua le tuspa ia. A moso kai minga e alula ia ke kango e whaikau. Le Roma se furuma le lua. Whai upu e lua. Roman 12 verse 2 kango e whaikau io e moso kai minga e rule whaitau Roma se fulu ma le lua a o lona whai upu e lua o inga o e lea e whainga kanga suiro mafufau o e lea le ua tā mau alo mafufau ale whaikau lango inga o me fui e mate whaasoai e lau alunga e lau alunga e mai a fionga le tua o kuaralonga mo oi nai do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind
lo mai su lo fe pelua makuru ngai fai mo oi le ki fai ngal o peke ka ya ma ua mea ka ngoi su et kus pa ia ruk fe kwai fa mai au ai ke fa kai ile pattern o le ngai la e ui o le kara ngoa la poskolo paulo ia loma ai lenga ua la ku la poskolo ua kilo aku le ataua ua ta mau wa ka ngaka ia I mea ia Yeah, traditions of the traditions. Yeah. Waka mau lango le mea lea. Luas full course full fast full ko sanga o HRPP o le mea lea. Pattern. O le pattern lea. O le pattern lea. Mai. Sui lo mar fainga malo. Pau war mele fainga kau faleanga faikala, kau faleanga le amai e mingi ska se fu mar loinga. La kulo le aposkolo paulo mangkua. La ua makua kon kuso bo conform kanga kangi ua matua pi I maua ua liu kingo ua urufia ua mo po kalama po kalama le koe kusa ua engrave foi lele ko kongo ko mafau mo ko kingo HRPP robots la kuno male aposkolo paulo failo malanga kala lea do not conform to the pattern. Ai famaile aposkoro paulo ai la se mea e kakau o nga e a maka mua kero oi ele a maka mua se si mea famai ki koe apalai pe a famai pa be transformed by the renewing of your mind famai ia a maka mea uma ele faafo winga o lo mafofau o longo winga ke la kulawa I le pattern e fai a o ke kango e fai le aikia e fai le ia mai ai no wa ela ku wo switch fai malo switch fa folo ma foi la nga ele fa fo winga lo nga o la va ai I manifesto ma me al fast e onga ele nga ai sea le nga ile fa fo lo ma fa fa o le fai aguru ka fa so le fa ka de sa pule ai lunga no lango botele tatu inisio vai ai sili ile momolio la fionga le tuoli atawa o le fa amaro si au konwa le va como o koia tu no awa o le telefone te mito te pe mai se la o le fai mala no o le alo fa mongia o le uso vai vele le PCI o po le tu fionga le tu ale PC pungia lava e ke iloa nga o le uso mongia e fai akusa o ia oi a ko su ela se por kalame piko siringa lo fa keep ko ngaruenga o nge idusi le o ma fai aku fa penga a wa foi la langa ele fe kawi ele make sense le mai mau kupe o la fonga kanga ka le ku o remittances o me mo ke la fo aku o ha uma o fundings ma me uma va ku so soangi le fundu ma ku ai kupe mo war maro samo e le fe kawi ma taxpayers ma mea vaku ko kongi oko ai le o renewing o ko ma fofau ele o fa fo winga o ko ma fofau ngai ko ke kau ka kai mea nga ko mai ai mai le fia se lau ko sanga fia se fulu ko sanga ya au fa fo mai lau fionga pule ai ya utele o mai lope o tau wa mai lo connections fa mo mole ya ale ai o le auto mo fa yevili atu Ryan if not I can call him on the messenger ya on le tato taimi ya utelo la usira fia umai to telephone of pula ya ai ono tele mai lope lan mafu anga o le fa yo na join mai le tato sum le na wa senatu ya tele lo foi o le suma lava le na tatou man tua mai o ia fo isa lungo tatou proclame e tawa nomo suma le e faonga ia ai fa mole lau fionga pula a fa pe la to va tu ia lesi nei minuti si to tamo fai mai ai e join mai ai fa mole la ia ale ai lo le la u a fa pe e mau mai ia le ole a o vilia tu I lau numera ile messenger fa le tele la ia fa le tele leo ya ai tu I fole ata I luma ma tu langa fa pena tu lo la ta tu alu vanga le ya fa fo mai le la ka ko vili ka ko so nga ka lo sa ya na
ele mana ia ia Soifua manuia lau fionga le loli lau fionga pulai ia pe mafai ana tu i lalo le city vaisa langa leu ke langonga koi lo leu Ava pe ona pipi fa ta city vaisa se dua ona I la ia ia la tapi la tapi e man e fai I matatu wa ia le na fa mo le I lava e mo miele tape ole le wa tape tatu sum ole ale fa nga ina le sum fai fusa vo ko ngari ina o ya na ne o iso ne na wa mo war ka malo leo mo war tatu so tainga te lola tatu sa oloa manu leo mo war tatu so tainga Ryan we all good to go okay we can let's welcome Fibula ya fataru fatu lo fioga ya ile sui maman ya e ia fo ile tulanga o ta oto ya ile fa moe male sa ile nga filinga la tunu ya ile va ya le fala oto wa fo ile fio mai o la fionga pulai ia po la to fase humano ia wa fo ti abulu manu vai ia tinosi masua le fia me le fale se la fai longa pule me le fai toanga va tu fo ile me lenga de madi to ia pale mai lu sa fo lau ma lo le fa to ile nei vai ngole fiafi ia fatalo fatu I tauftrenga siata e mo se fo le fionga le ataua wa fo le fenga I mal programe matango fio le fiafi ia e fatalo fatu fo ile pasau songa Samoa lo mai mo ta po mai mota malawa ia mo se lau fenga lo tu fio le tua ia fatalo fatu fo ile tatu fenga malo ya fionga ile tama ile ali palmia ia mula kapene filifidia le la fa do basketball ia mesil tatu wa inga fatu tua meta lo fatu fu o tatu wa inga umala ba ia tu mau ina New Zealand atua Australia America o e fo lango ma e fo lo tatu wa tunu I so se wala lo tu au mafola lo tu wa ngale ia wasu malava ia tu tadi mai na matu wala watu ia o se fatalo fa mos fa fila ile swa fa mon mario su kristo wa mafai ona tatu fila ile sila mai ia fa pe ko na matu baba yat talo fa siata male ya tawa ia datu to fi fatalo fa la le yo le tua alo fo fa to ma rol pale ni vanga fiafi ia tarwa yo no tatu temi tatiani se tatu tala masani matulanga fo yo le fio futai ia la tatu su ilole matole ni fa mole lo se humano ia po lo fionga pulai au mai se update o le tatu lulu ai pe o le ase tonu le tatu lulu I le aso sa fa sila ma tofa which is all tatu ngala Australia nei ia ma se tulanga iai ia ai me se fo le tatu wo muri rola ia le tulanga o tatu failonga ma ngang fa lalo absolutely o le aso le nei manatu tatu tu filo iai wa tapena umal fa mo o tatu lulu wa fai fusi umi o taringane atunu ma se fo yo tatu tunu lava ia tunu mau o ia fo lango ia mo fa tawina tatu pepa ia o le fa mo o tatu lulu o sia tamu le atu o tai au le asu sikuru le lua e fa tino ar se ino tatu lulu pe tai o le asu pose fulu le asa fa ilo atu ai e fa ngata umai le au mai o tatu silulu o pepa umai atu le o mau tau ona tau mai la so se fulu o kuso I Samonei e tai asiata male atu e o mai le temile nei e ama le fast food pasene o tusi lungu le tau mai o le upomoni e le o yeisa faina o tongi malafu mai tupe
Ai o le popo lenga le sa iai komiti. Le anga o le fautuanga ma le tualalu o le ofisa o ta'aloga i Samoa nei. E tatau lava ona atoa o mamai ulu tusi lulu sa fa'atauina. Ia o'o ane le taimi e se'i ai le lulu ua i Samoa o tusi. Pe le i whātaua, le i whātau fuki le i uma, o wa uma na whātau. E te tau lava ona au mai Samoa nei. A wa a o le teime e se i ele lulu, a e suko atu le numela o manu malo, a e le o iai le tusine. O le upu moni le ia taua ma asiata, e iai le masalo mianga. O atu na lunga le na, matu manatu wa itapena lole li poti maave ili ofisa o talonga. E whaailoa manino iai. O lo tūlanga li lei mea umo le sailinga se leni li lulu, e pe o whailonga. A wa o le tua lalo le ale ofisa. O a tua whailonga. Wa umo na ave ia le bang stick ne le ofisa o talonga, e lua se lau mo tupu wafe le tupu ero iai. E whaanganga mo whailonga tupi. O lea fo, o ave iai mali siti o ta avale ian whaatau. Ma o ana nei, na au mai e tua ta avale fōwia. Se taimi yo o sa whamatalanga e se taimi mua mua. I ta avale, ai o le pūlanga le wai ai. Wa tau nuku mai ana nei le longo ina mai o mātua o le ofisa. Le mawhai o na se i le lulu tai au. O le mafu anga, ua tali mai, e le i umana mai tusi, o tātou tusi a lulu e whātai whafu. I lo ula tali tonunga, mali tali tonunga, le komiti, a siata male a taua. O lo le lei lava tusi lulu ia sa vaki o tātou wainga lango lango. I Amerika a toa, Australia, New Zealand, Hawaii, ma Amerika Samoa, Samonei. Ai o le mele tu, o tangata taito o tasi fo ia le sa ave iai tai tasi tusi. O inala le tupu wale whale tonu. Ua le maua feso ta inga, le tali telefoni, le aise toi wala au mai. O popo lengala le na, o leo le ato e to loi el tato ruru, se au mai ua tusi. O lea foi la ua, la batu fasa longa whala wa tele lungo tato por kalame e mase foi Facebook. La tau umaro o metus, pere i whaataua o whaatau, pere i umafoi. O le tatalo whaamone mole, ia whaao o mai tātou tusi. Aile i o le te me whaatino i nel whaamoe moi. O lea laua ta oto mai ia le fina ngalo o le ofisa. E tasi le maasina wa au mai. Mātou te tāpena a mai mai tusi o le whafa. Ia e tatalo tu foi nei Samoa, a whaila vo ia o se tusi lulu, wa whaatau pere i umafo. Whaamone mole, to e whaafo i mai. To e whaafo i mai tusi lulu. Awa a se i ane le lulu e maa lor, le numero le pepale iai, ai le whaatau. E le lei ale su e atu o le nei Samoa tusi. Awa a su e ane, ai le oi nei. E iai le salumianga i le ngati salumia le atu nuku. O skui na lango lango. E maise la tatou ofisa. O le winga tonu le nā tu whaamalu watu a siata ma le ia taua. E so fo ia tu vai malu e ngā tatou watu nu. I e o lo lango lango e maise lava atu nu mau. Amerika a tua i ona stete fia. O Australia, ma New Zealand. O tutuila ma Samoa nei. O levan tu taringa tatou lulu pitai. O mātou sauni mo tai au. Ua iai mea lavo whailonga. A o le popolenga. Ia o le tua lalo le ofisa, e te tau o nei Samoa. O le alana mātou whailonga mani. Ia ma le fast food pasene o tusi. I le i o mai. O no winga foi la i le tūlanga ma le ame o tonu lavo al whatilonga o le whamoe foi. E te tau o na mātou sita ia wala o tūla whunga pio na whailonga mai. E le ofisa, ia whaftai fo i la whionga le li pule, ia ma le ofisa, mo le talia o la mātou tusi na whaeroa tuai vaenga ia.
ia ma le au wala foi lea ua neʻi tuaʻia matou o foi le matou tuaʻia le ofisi le tuaʻia tagata aia tatou savavali usa ma le tulafono ia pei o se faaolamaga lenā o le tulaga ua iai le lulu ua lē mafai ona faatinoina le seʻi a taeao ae tasi le masina le ua tuumai a seata o lea foʻi lau ua uma na faaiogafoloina le matou fono nei o le komiti o le aso se fulu ma le valu o hitopa o le a faagata o mai tusi e mai totonu a o le aso tolusifu ma le tasi o le a seʻi e lo le tatou lulu e lē toetoloa e lē toetoloa le tatou lulu ma ua matou sauni foʻi a seata matou te malaga atu e ao ma mai tusi ia masaʻili i latou o loo iai tusi e o matou tuavanoa ia vea ma aulapi pe foʻi sa matou foʻi auaunaga lia foʻi vaega tāua o le tatou seiligaseilei Whautai whapuleai. O le fasili. A o atuala i le aso le wa atofa. O le mea kasi. E le aiangi si wo mai a mai kusi wo le iloloa ma tūlang whapena. O le ase whaatofa la inga le ofisala le walanga le pia tangia mai o la toule wa mai le whaatofa la inga lea. Ai a o tu la wai le o le mea manino mo le mea tautino tautele fosia tangata a fai fo e ile me o le leiloa o Whapritania fo ile le genuine wo leiloa sa o wa ya bo kia i kamiki le la pisi wa kamiki la iki le lo pongi ya mea. O le a le tuo pata tuo nei mea. O le winga o la whametalanga. O fea e yeila se vaenga fu ile le fatanga mai ye official le o tat o ta longa isa moa fa ye lor ka ko se ia ka ko arwa ya fa pe mele le woye pe o le atato wo to fo yo le atato to fa longo fo se si fa pe mai le tau tawana va tu umatu si samo fa mo molea e asiata o le va ya son ta le no malanga sa va e au mai tus ai ai ia le falta vale la le tauar swafo le falta vale le soba e tasile la tu silu na afi ai o talu atu ai fa pe mai ia se tasi uso na tu ia le tu silu o le loa o vesili ai na fa tau tu ai fa mai le ai o le ala o mana faila o tu inga ai mali fai mai sau tusi alo ia e te seini mai lalo wa le loa le tusi ai le i whaatawina o na mai le komiti mo mātou whaalea o ngā aina role numera lea o whaamau mauala ia mātou te avea le ofisa o fai ma whaamau ninga o le lelo loa tusi o le lea au meia o le tūplanga fone nā leo mātou tā pena i vaenga umalaga ia malu lalo tau mea uma au ane i tua ia i mātou pe tua ia i la tau na via tusi. A wha pe wa ave sina ni tusi ai le lore tusi. I te tau ia sina o na maisa na tusi wha i loa mara kumiti. Wha malia mai wa le lore tusi. Wa le mwhain wha tau. O na mawalo le ina o le awala. Ma tau te avea i fo i wha maunga ia i le ofisi. E tari e tusi wa le loloa. Nei awane to yesi ala fanga o vaenga umaya asiata ne o matou ta pena ai awane to yesi me tu atu le to torofia fo o matou ta pena o mai vaenga o awale talinga ofisilia male to fa fo i mengo tus ma o tusi lava asiata o magu o lo fa ma wina o mai nei komiti ni tangata malana tusi na ave malana no mela a fa fita wa matou fiwa tu vili ona wale talia telefoni ole i mai telefoni o matou le pawala la wala o matou saba vali lo fa to ole fa e fatino matou ngalwenga malo fa tai ya ale to wiso pa wase se nga pura ai lo fio pura e pe fa ngo fi ke ole
le publish o tickets ele o maua. O ngā kule o lava ngor ka ngaka e la ko e claim pe ngā kongi pe le kongi wa e fiu o ko e ao le tickets ngai. E ngā maku susang pura i le whai loa i ka ngaka a whai o le lisi leo ka ngaka i kongi e tickets. A whape o kongi ia whapsoka iaku ia o koupo mako fo. Se awara whai ngofia wa kwa kere ngā tickets e li kauni. Ole nganga le na manatu fo i ina ia tatou woi mea mamama mea longo le leia ma tau le leia. Mantu fo. Ona awa o le tatou lulu. Ia ele whape nama le laina ele o se lulu o se fast. O le lulu o se ilinga o le ame o tonu e tele fo i tangata e lengi fast. A o tangata o loo nau fo i esu e le ame o tonu. O le ua titongi ia latou pepa lulu ma tūlanga whapea. Ia te auia. Tu lou fo i le tatou ofisa lea ta alonga e tautala fo i maleava ma tūlanga whapena. Ia awalanga ole a tatou alu nei le me fo i lele. Ole a whakaua pipio. Ai le whakaua ka ngaka ole ua kau ki ngā. Le winga o la tala. Tu sala a to soala ele au pio pa ma le au whakami le melea. Ole a taa ina umantua i mare to tele. A to tele nei nisi fo i o tangata ma ainga. Ia, ele ole upu moni fo i ele su engo fiel tolu se lau mauna tupu ni usila lima se lau Samoa ma le ia mo yai. Ai a tia fo i ta ua fo i le tatou langa ole fo i e moa au lunga o le tatou porkalamele nei mo le wha lau iloa le tele o vaenga. Ai mana ia le vaenga lea e saunoa tia ile sunga fo i le a taua. Ia ma le tatou komiti o lo komiti a lea ngafa ma le sailinga o le ame o tonu ese mai i vaenga o lo pulea ta alonga o le tua lalo. A whailo e lea i mai a tau foi. E tauti ngā hina foi e tautu i tui. Peanga o whaiaku. A paplika mai ai rumai. O a umanu mero tusi o le a se i kako wa whaangaka. Le aso whaangaka le wa e saunoa mai ai. Aso suvaru. O le suvaru fo ilanga suiva. Publish loi lunga. Ia kusi mai ele kongia. Ino ave no pe al fasara launga o meu ngofo. Fatoi foi pe al fasara launga o nofo fo e tau fia. Ele ia la ma se fa fia ula vale ma se fa fia poko sesi. E toyo so mai ai maniana tusi. A le ua matua lau viviru le lalolangi. Ngō mela ia ele iko kongia mai. A maua mea mala koingoa. Whaaru. Le mea le inga kako mumusu fua walanga o le mea le watupu. Ia, e a unu ta whenga ai se le futia i vaisi ngano. E tau foi ma outou. E whai alo whatu foi. Ia ele na foi malala ina na e ta amilo foi le tau au ina ma le wha amapopo ina ele tau ngofie. O le taimi foi o ese mai maa inga ele whai ngofie. Ia o sui fuanga foi nei pawane o le vaenga e lape ele mo le Samoa. Ki nganga i loa ua kule e, ai le mawhai aonga ka ukinga ua kule e, wale mawhai kukongi. Ai, o le matou nā tau le mau, e watu fo i le i lau fionga, ia e mese fo i o le tātou komiti ma utou o loo. Awa a tātou to e watu fo i la le masina nei, awa le fesiringa i lo mafufau. Awa le pe fo linga mai o se whai unga, le o le whai unga mai anga i o i lo fiso ta longa. A uma fo i la i le masinga le ngei, ai kako koe aku a fo i marko i ngā mea ngei e present aku ia i ele a kua mai kusi. O le ato e au mai fo i hale to i ngā mea lea. Le wingala na lea leina watu ma ua tu alana. Ia e watu i autafa. Ai au tato ia i langa e le se sau noanga le fionga i le ia fupule ai. E le tau si sila mai. Ia ai o e iri ka vale le te fie sau noa mo ia. O le wawai atu sui mai ia le isi le tato piki apo le ua le Hiluxa le ua Land Cruiser ai le watu le tato video le tato ta vale na whatau ese mai. E mwhai na sau no mai lau whionga pule ai le swinga lea. Ia, whaftai e siata. Sire na hawa e nga sa whengatala wana lau wina al komiti. Ona na mātu watu o le a mai tua tāwana. Ia ai whailoa mai loa e le company le na o kainga tāwana. Ua le isi tāwana o iai. Ai sa iai tāwana e mo sa mātu tau fia. Ma sa whai fore mātu whengainga peta. Ia ua umal taimol whengainga. Ai o lawa latu te whatua tāwana. Ia loko moni mātou te le o ngese se le le ramatanga. Sa whai lawa le fituna inga whapepa ma whai whengainga lea. Ina mātou wa ai. Ia ua
tuai tele la tavale ia mai o tawhangapou ia ua mātou natu ai loa le komiti whailo sisi tawala o le tavale le ua mātou sue iai me taulia fo ia se atol tavale mua o le ai la tapu kep o le lua afe lua wha le tausanga pe tai ia ua mātou suia loa i lesi la sanga mawalunga atu o le ua mātou whaataua mai tua le tavale le o len kusa tapu kep o le tausanga le nei lea lau ua mātou o mai ai loa uma silisila atu le atu ia o le ua mai tavale le ana nei tua e lua tatou tavale e o foi le tavale le titile sa lua ai o le rice SUV ia ua le mfaifoi ona ua alu fo taulia lea lau ua mātou whaataua mai lesi tavale lea i le fo o le tavale o le SUV fo ya le fo mai ana nei le la wa lua tavale umala ia le sa fataua mo e mawalalo le tag a tavale ia lua mai ana nei e tol se fulu lima afte le tuku a popo i tau tavale ia tavale fo e lua lono winga wa mawalunga atu le tūlanga le wa iei tavale tatou whailonga e peo se whailonga atu le na ia mamalama tatou atu ma e lo lango ma e lo taalo ma tau tatou pepe ua sitia le tūlanga o tatou whailonga mai le tūlanga mua sa iai Malo whaftailo vionga ia sisira mau tai wale ia lea la ioi ia toi ono sa ilo roto ai atono le la ti elenkusa wasili atu la tonta Ryan if we can have that video up o se vainga le na wa vitua tatu ta vale meniso tatu te fono mo le fionga fupula
ke ro malie wala vala mata wa lava lau mata wa malie ngala ke ia leo ko ser mele la o so iro ya ela ngi va kere moro uru ro fia failen cruza o failonga ia te au tato i failonga ona tato to fo ile ai si vai nga fai o tato ia te au le ia taua failonga o matua sili la lo fia faita valele wo ia ia ma finga fo me a o le mo me la ku le kikilunga le la o fai a fai tai il fatto fala inga pula io to la follow level no e te sau no fai o le o va ya tu a fai o to sila tu langa fo ile o fatu ai ma le ya ile o tau le pua ma la fatu tu langa uma ai fa tai il fatto fala inga o le la ko si ki lunga walanga ya te ele fa peka ko e ka un ka ku len cruza e taunga tāto e le o tau sanga le nei to e le asi ainga e le fia fai Land Cruiser sa mo walanga e o le Land Cruiser ke alua e ma ke koe alua i maunga ke kele ma so se ma vangu lo loko e o yele ta mai ngata le o le SUV fo ye la po le SUV le o yai ia mo le to ila fa malo ma fa te tele o le e vanga le na sa no menile te o le video pure ai o le nganga le ka o baku o nga fisa o ba e complain angisi lungole le apio foringa por Facebook e sa umerisi ku moro le logo e suinga ole polenga fo le kikilo ki ticket ngele o maua e pa fa por kiki ngeme o ticket o kauri le siku la lang fo ama o ya wongi ol mele menga nga il mele ma recommenda ku e publish ticket inga ya mama yo ko mama ya le kanga runga fo fa ye lulu ai a esel mele or ka fe ticket se ngisi ro kan fa falanga le ko ngaru ya faftai ya tawa ai ole taimile nei ya ole wa fa ya tu le por kalame ai ma to tele na ma to ta ape ma to fu tanga committee se fu tasis fu lua i por va yaso a tol nei mal vaso lente nei ile tau tu fata singa o mo tu silulu mai fafo o le ala ma tu mai tau yai o lo le lei lava le aminga o tu silulu mai o tatu ainga lango e mai se nisi fo i tu ai pe o tanga tata i to atas o le ala vitau le lei alo finangalo fa aftai fo i mo le tu alalo asiata mle ataua e lopo le vai aso lea o le afele le atu lo lunga suafo i latou na vetus manu melotus ina ia si la fia i lo tangata ia na fa ataua tusi ia ia le tūlanga le mao le aluatu fo ia mal fa asalau a fa apea na fa atau sau pepa lulu i tusi ia wata watu no mela ai le o mai malie su la tangata na watu ia lau lisit ai le fa ngaina ne pe a o la susfurvan ko tapunia o mai vai ngai pe fa aftai foi mo tu ala lo wal ma tu ngal wi anda fai ma tu di sava vali fai to ai mai ia pepa ne te wo fa tau e sina masione ma mele le tu sinulu ia le no fo siaki mal tupe po fa nga fo tupe ia wole mai el tus e ta o tu ala o le umalo na ma tu fa ta si o nei vai nga ia le lo pol vai aso fo pole tu atu fo ia ona vatu lo le tatou disilu e whaingo fie na mai tau mai e Amerika, Australia, ma New Zealand, ma tatou nei e ma Samoa, ma Hawaii i o la whailoa tu fo peono whai atu e le ai seisi o alo ma tusi e matu e whamawina pau alpo poleng ne alu atu mele ma le tusi alu ave ya siaki na lulu siaki whatau o toi ngā tūlanga le nā lepo pole ai ngā tai na watu tusi le whamau ne yo tau suafu ia mai ngo fie foi na mato va tu lunga malo faftai wa mai al tatu wa faftai so sa mo ilo fa funga maua na ona toe fa manino atu ia ole utu atu le so toru tasi o ke topa se ia le fo to fa funga mai le ai le alo le ma fa fisili tu lo le fionga ile tai fono va ngor sai lingo le mi tonu i le latou komiti leanga e mate la ngona fo ile la ngona tangata pe a o ina talinga ai e le ma fai fo yo na tatou so na fai se mea
le anga yaita yala mala o tula fono lo fata o to mai foi ia ai malia fenoa o to fina ngalo o ingola askol kasi fa maula u kalenga ele to i foi la se to e alu tu o tatou le usa no foi le fenga fipule ia ai a fa fonga mai walanga lo te vai atu fa fonga mai la si se to fina se ne ritale email pone Australia wala nga vidi mai nga ngafi o le langa vidi mai iska kala fa ko amo mori ko kusi o le pumoni ala fa fonga mai no fa tu kipi wale la vea le wale langa o le na va tu fa si langa momo a misia o misi ai o le e a se ne rita ma auto nai email pone me tato fo ile uma fa tai o le auto te tala mai le va noa fa mole au mai lo tonu to tusi ai tu ai pe a fa pe fo isa o so no ngale a tau wa ngai ka post sono le HRPP fa mai wale ingi ka ko kupe wo kusi makulanga uma ai fa yo la tona leo matusi ai le tongia ia a mai lunga ya swafa a mai lunga swafa ma mai cancel kwala ia le ai ka ko tu luma ka ko ia aga le le tu ai lo fionga le fiafi ma wa fo ile ono sai ia se fo tu langa uma ia malia feno foi wa foi ni fina ngano le tunu ma se fa fonga mai ia o fa le inga o ngai kanga ia ile le fiafi ia ela fa tu te we se vai ngai te fisa no fa uta tu fa ma vai pulai aftai siata aftai le atu mo na noa e fa le o le nga fa aftai tai o atu wa inga ya tu mau State umma Amerika ma Australia, New Zealand, Hawaii, ya malang Samoa nei o esa lang ino le nei fa mo aftai lo to wang le nei aftai fa mo popo aftai fo le lo mai wala bo tato fa mo ma fo ai le nei nga se len e mo ri fo ile fa aftai tele le atawa ma siata tu sa man fa no le ala leo i por tato TV le nei fiaf after sili foi yo komite ro mat ngalo ruai le foi temi le mawa se malo longa le mawa foi ni mafta mainga ono le sabavali la va tau fa ma popol ni fa mo ya e ve foi nei fiaf a malu watu ya ila tu lo talinga asiata yo mal temi nei lo tali na telefoni e le ma fa no le talia telefoni e vili mai wa fere lulu yo le asola le nei ya a fa peo e te lo ma ua mai ya e ko fa silatu ma le faloalo o le o tolo tato lulu ya so tosu ma taso topa e le to trofia tato fa mo ma le ata pina yo ya so le ya ma fa ta no wal tato inga ya ma wala ta vale awai la ko yeni tu sing nei tai amole mole ta wa awane ni tau ta ya e sila dia Australia ta yo Australia mai Brisbane Sydney Melbourne o Canberra ia fa so ta ya nei la to pena fo America o le ata pena se ma to e el watu ia pe faisa wal fengo fia mai ai tatu ai ia mai se nei Samoa o ai wale rolan tusi so tai mai sa wal fengo fia tatu Facebook ia po se ma to lo ia komiti fai ona ma to taliatu au ate popole se tusi ai le doa ai o lo umma na fatau awal me ma to te mana o mia ta o mane no melo tusi ia ma e si la fia tangata o lo tusi la to ngoto o lo tusi wa ala watu no mela ia ma to te mana o mia tangata sa malana ni city ai le o fata we mele ai sa mo sia ia fa tele settle ne fiafi manu tele le tuol tapinanga a mo ata yao e mai sil tatu wala watu fata ko ino tatu malo fo e na va ya fo ia manu ne po alo futele atu mo malo fa dai tatu o ie pe yo lo pe ona isa noa ia bolo finangalo fo le fiafi lo futele atu ia fai malu i te uoso i mase mai o sesi pau de mea manaia
O le nā waitua lau Land Cruiser wha mole a mau atu le songa fua na e fio e lea si i whati e le leifo i le kākofo iai. Se i mati e le Land Cruiser. I le maka vare. Ia, le nā wau te iloa. O le fwoi rea whakau maa ua kusi o le fwoi make i oe. Ia, alofa te le atu lau fionga ne ne fiafi. Alofa atu fwoi komiti so i fua mai manuia. Ia, haftai, leifo. Ia. O le ana me whai lau ka vare. Waka e Land Cruiser oe a hendai oe. A hendai o la Land Cruiser a o malo. E tu ula uta vale. Ia. Kipo kere koe whakaua. Kipo lau ka vale. Kipo lau ka vale Samoa. Langa fo i o lau ke kapenga o la kunga le la koe whaisi umi. Ia, ngā e ke wheroi wai. Langa le umi keise si e whai. Ia. Au ke whera roi au kau whaadidi e la Land Cruiser ma. Ke pasi whai luma ma. Avia ke fo ia kom singa fou. Pakiki e. Pakiki. Ka o pika. Ma whai fo ia avia wei pi trade me fo i de lea. Ka wei lea whakiki e hiri kom singa e o ka peko i whafo jesi kaimi. Alani me whai lau e kawari pe maru. Eko ai o. Wharento ka. Rento. O ke re wharento i ngana ngai lau popo isi rau. Ia, Samoa le atu nu pele. Ia, na ona toe whaupopo atu. Le awa tau whaafonga mai. O le awa maa whaaleo le langona fo ia ka iro fo i oe. I lo marumaloanga wa e iai nei. Ia, e le mawhai fo i ona tātou tau le pua malafo ia pai malafai. Le angora upu moni ma le upu tau tino. Ke le yore ticket, I know that for a fact. Tele le ticket. E foi mako ticket yes ai. Mo sila fia. Wale to yai ma se tatu ticket. Hey Ryan, we have no more tickets here. Wale to yai even the tickets ngale kaulia. Peamale lus fulu. Mai tickets o malava nga mai il official nei. Peama se lus fulu lena alanga lol ya tangata i Samoa. Lau to fa fo uma lo winga la mo to ye taru sanga mai pot to ni ticket. Wale ese me il tatu ofisa. Ai, lua pusa tiki sa kako e. Ia, aluma. Aluma. La foi lau whao o Marcele ni Samoa whao o matoulu tusi. Ai, o oea lenga e sira fianga e avea ai le iko kongia. O la fo ave wha maunga e le i totongia. A whapelanga awa ki awe aru e koe vriska ka e kongi riska ngaka. Leila lau mantofo lai le sau me sau i o le umanga file records ale Blue Wave. To se o mai na i o man fa mau a fefela le na fa fonga mai nga sau avere kusi kai mo papa kiu. Ai e ke le i kokongia. Ya. Pula ai pe kango kia i roa. Kuro wa ai le tango to tongi mai le mo na vanoa. O le mo no vanoa to sau e to fa sau mai to tongi mai. Ai ale ai o kula so le suvalu. Ele ai. E sa ri se me langa o le la post uma kwa lunga inu mera le fa nga ina tulang fa pena. Mo la ko sa va kau tickets e kia oro sefe ko tickets mo la ko nga mai tickets ma kupe kia wari fa kau kia. Na wo mo sefe mo ko. Mo record. Okay mo mo. Ya, ole tau lunga le na tau ya ni vanga le fiafi ia to mali la i lo to i lalo. Io e wote fa le nga for TV lan to bia me te o lo vale foi lo. Ya, to e ono saitasi. Ele le fo ia le sau e patonu a fo i masolonga le lei matato au wai umar se ingor ka ku fa moe tau runga po kala me le vanga le fiafi tato fe lo i la so tao a siata male ataua lo fatele mo o tou soifua mai manuia. Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O aua lo ia Samoa i nail mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma supa inua. Audubon Funeral Services. Whale maliu, a tama whanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo a iwa. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Miri mai loa o lua tasi, walu o noiva,
valu tasi o mātou teo atu I lou maota e tele noa. Aua se tau whaamama a venga mo toe saunga o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa I le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātango fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. And welcome to Roots' Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road, 021 104 5919.